أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة على من لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحيات الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته musidɓe julɓe ndaroɓe oɗo télévision meɗen Diama TV haray hiɗon salminano kala ka wonɗon haray hande kadi en hewtitiɗo hiɗen ɓangina yoga e yowi ko yowiti e kaɗo dina meɗen wonano wawir noon sakke aljuma o leere ɗo e surtout noon hande ko yowiti e oɗo julde meɗen idul adha wiyeteɗo juldu donki haray hiɗen ɓangina yoga e muɗum e yerowo ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani en ko waɗi noon ndeɗo juldere mana julɓe ɓen hitane nden hiɓe mari feetoje ɗiɗi ko wiyete idul fitre idul adha ko feeto maɓɓe mandanɗa maɓɓe du'a weltade waɗana hoore muɗum waɗana ɓeygure muɗum welto fija jala harana e hoore yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inni o weltorantake yeddugol mo si en daari oɗo julde donkin ko honno wona en ñantinede ko annabi Ibrahima alayhi salam ko honno waɗi hande si tagore nden fop kala ka julɗo woni hino hittinireɗo fi julde donkin fi ñantegol annabi Ibrahima ko sabu honno ko sabu ɗoftagol makko kanko annabi Ibrahima ɗofto yamirore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ha Allah subhanahu wa ta'ala wi inna Ibrahima umma andi annabi Ibrahima kanko tun ko o mofte ay honno waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wi annabi Ibrahima kanko tun ko o mofte wa ñande ba makko yamirayno yo ƴette o bugie ka yiite nden ñande tawno hari ko kanko tun woni ko gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala ay tawno nden ñande ko kanko tun woni ko gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala on say baba makko inni ƴettemo buguɗon ka yiite sabu honno ɓay o haɗi baba makko e rewgol sanamu hiɗon andi ko adi taw Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo si a wini a wi'i julɗo a wi ko a julɗo haqqan Allah subhanahu wa ta'ala o jarri botama o anda hi ko wiɗa ka julɗo haqqan est ce que ɗum ko gonga ko waɗi dargol inna min komi julɗo ɗum hino yombi ha no waɗi facile min komi julɗo no waɗi facile en fof meɗen hande ko en julɓe ko en heɓaɓe daaɗi ashhadu an la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mais est ce que golleji men ɗin hino yaadi e golle ko julɗo e no julɗo hani wonirde noon ayi probléme on ko ɗon ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ini udkhulu fi silmi kafa ƴette dina kanka fof makka ala mi jaɓi ɗum ɗo mi acci ɗum ɗo ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi men jarribori annabi Ibrahima konguɗi mana jarrabuyeji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala jarribori annabi Ibrahima fof majji o gongini ɗi ayi ino jiya e muɗum hiɗen andi o ɓiɗɗo makka taw mo yamirano ɗo yo hirsu annabi Ismaila hiɗen andi ɓay o heɓama kanko e neɗɗe Allah suba ɓay woni saare ka wonno ɗon ɓay woni o jibinama tawi ko sonnaɓe ɗiɗo kanko annabi Ibrahima ko jogui tawi ɓe ala e hawrude woni ko nene annabi Ismaila woni lowɗo on ko on ɓuri lowde e Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo ƴettu annabi Ismaila e nena mum nene sarata o naɓa ɓe way o yaltinaɓe ton par ce que wonanimo sonja ay Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo ƴettu ɓe o naɓa e nokkure nde andanɗa hoore maɗa ndiyan ala kuɗol ala kakol ala hay kuɗol yorgol ayiyata na fi innugol ko ñaame hay fusi ala naɓuɓe boowal ko kayiyata o ko kaaƴe rek ayi ko ɗum woni makkatil mukarrama ayi Allah subhanahu wa ta'ala yamiri o ƴetti mo naɓa ton joni an hande
so goɗɗo yima ɗo joni he ƴetti ɓiɗɗo ma on e ɓengu ma on naɓa ka ladde to fussi ala ton accoyɓe ton hoodora Allah subhanahu wa ta'ala ayi he ndeɗa hooloɗon hara e sattigo hiɗa andi koye Allah subhanahu wa ta'ala hino woodi ɗa hooli Allah kono wallay ndeɗa hooloyo ɗon hara e satti ayi kono Allah subhanahu wa ta'ala yamiri wo ƴettu annabi Ismaila e nena Sarata o naɓaɓe e nokkure dalɗorama hay nokku ala ton ayi ko ɗum woni Makkatel Mukarrama annabi Ibrahima o ƴetti annabi Ismaila e nene Sarata o naɓi Makkatel Mukarrama o accoyɓe ton o nangi laalo makko o arta ayi bon ko ɗum waɗi ko ɗum woni sabu o woyndu zamzam ka o naɓuno ɓay o naɓiɓe ton o acciɓe ton nde tawno ko Allah subhanahu wa ta'ala ni ko yamirimo mo hooli Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓi daaluyi Allah subhanahu wa ta'ala ayi ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni wa ijibtala ibrahima kalimatin fa atammahunna anditen Allah subhanahu wa ta'ala jarri borno annabi Ibrahima konngudi annabi Ibrahima timminiɗi fof majji ayi Allah subhanahu wa ta'ala tegama ko ɓuri e sattude nattu ɓurɗo e sattude ɓay tun himo hooli Allah subhanahu wa ta'ala o respecta ayi o naɓi ɓe o acci ɗon nokkure ndiyan ala hay fus on say wonɗon ha bobo on ɗon ɗa o woni fesugol on say nena Sarata o woni dogugol hakkunde pelle ɗen ɗon daɓɓa ndiyan ha annabi Ismaila ka walno ɗon hino damputude on say ndiyan ɗon yalta ɗon ko ɗum woni o ndiyan zamzam ayi bon si iwtiye ɗum anden ɗo tuta ko jarabuye taw Allah subhanahu wa ta'ala yamiramo yo ƴettu ɓiɗɗo makko o naɓa e nokkure nde andanɗa hoore maɗa hay nokku ala ɗon ko wonde Makkatul Mukarrama joni on ndaare hande Makka hande na ɗon woni millier aduna o hande mi sikki aduna hande mo kala no faala hewtugol ɗon ayi aduna Allah on fof hotta ɗon hitande kala sabu ɗum sabu ɗoftare makko kanko annabi Ibrahima ko ɗoftino Allah subhanahu wa ta'ala Allah ene ƴettu ɓengure ma nden naɓa ɗon tefandu on say hara e fussi ala ɗon Makka a yiyata fus ko saara kaaƴe e leɗɗe yorɗe tun yiyata a yiyata ɗo ñaame tewuga e fus o ƴetti ɓe o naɓi ɗon hande ko ɗon woni Makkatel Mukarrama ayi bon si iwi ɗon ɗaare oɗo ɓiɗɗo meɗen o yahi ha taw o heɓi ko ɗum woni kanko annabi Ibrahima o heɓi duuɓi 100 o heɓali ɓiɗɗo sonna makko tawi heɓi duuɓi 90 no jooma gande en wiiri noon ko on sayi Allah subhanahu wa ta'ala okkimo annabi Ismaila yahi ha annabi Ismaila janɗi o honi joni o heɓi duuɓi 14 duuɓi 15 ayi falamma balaha ma'ahu sa'yu ayi tuma nde o yawno ha o janɗi hande kadi o wawi duñcande nene makko e baaba makko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri annabi Ibrahima yo hirsumo ayi hiɗen andi ko waɗi koyɗi annabaɓen kamɓe koyɗi annabaɓen kañum ko wahayu ayi enen noon koyɗi men hande enen ko heewi kon hande sen koyɗi men ɗi tawi ko immorde iblisa ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi julɗo si tawi woni a hoyɗi koyɗol siko moƴƴol ko ya juulu toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗa yo laatinane koyɗol ngol amma koyɗol ngol si tawi woni ko bonngol koko hulɓini hoyɗuɗa ko ya juulu ha gayna mukko ya mawlo immorde e cheytane tuttaka sengo ma ñaamo toroɗa Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala dande pone koyɗol ngol ko ɗum woni l'essentiel on ayi annabaɓen noon kamɓe ko ɓuri hewde kon si ɓe hoyɗi tun a taway ko wahayu haray ko Allah subhanahu wa ta'ala holli ɓe kanko annabi Ibrahima o waali o hoyɗi himo hirsa ɓiɗɗo makko inni ara fi manami azbahaka ayi mi yii ka ɗoygol am miɗo hirse o inni ɗum ɓiɗɗo makko annabi Ismaila ayi o waali o hoyɗi nde goho o hoyɗi nde ɗiɗi o hoyɗi nde tati o inni hande kadi woni gonga ɗo tawi ɓiɗɗo makko o inni ara inni ara fi manami azbahaka Ismaila mi hoyɗika mi yii ka koyɗol lam miɗo hirse ayi honno annabi Ismaila jaabimo o wi ifal ma fa'alta gollu ko yiɗuɗa kon e tawi tun ko Allah ma woni ko yamirma haray waɗu ko yiɗuɗa kon ayi ndaare ɗum ɗo holli kadi ha ka ɓiɗɗo haani ɗoftade nene mum e baba muɗum hono en tant que ɓe yamirali makko Allah subhanahu yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ayi neɗɗo ko ya ɗofta jibinɓe maɓen en tant que ɓe yammiralima yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ayi ndaare fewtata ɓiɗɗo ma inna miɗo faala Allah yamirilan yomi hirse ɓiɗɗo on inna oyna waɗi ko faalaɗa kon en tant que ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yamirma ayi déjà an julɗo on taw hande an julɗo mo innama ɗo joni yo hirsu ɓiɗɗo mum he mi tañƴini sattay no gasa hay so ko Allah subhanahu wa ta'ala joni cippini ɗo wahayu goɗɗo e meɗen inna yo hirsu ɓiɗɗo makko on
yo ya ha o gondina ɗum wallahi yangay ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala ni wattakhazu ibrahima khalila mi ƴetti annabi ibrahima mi waɗimo jaatigiya mi waɗimo jaatigi honnum ko wi ɗon wa isibtala ibrahima rabbahu kalimatin fa atammahunna de men jarri borno annabi ibrahima kongude annabi ibrahima timmini ɗi fop no jeeya e majji ƴettuɓe ngure mande naɓa nokkure ka hay nokku ala ñameta fusi ala horora Allah naɓaɓe bugoɗa ton yejjita fima ɓe kadi o nayi ɓe ton o accoyɓe ton o arta ayi ya ha on ɓiɗɗo on kadi janɗa kadi mawna tawde kadi daro heeɓi duuɓi temedere so heeɓi on ɓiɗɗo ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yamirama kadi yo hirsumo o gongina ɗum ayi ya ibrahima kadi sadaqata ru'yaka ayi bon joni noon ndaru ko ɗum ndow wallinno annabi ismaila e Allah ɓay woni annabi ismaila joni yamirimo yo waɗu ko o faala kon ayi ko ɗum waɗi on say o wallini annabi ismaila ko ñiɓata laɓikin ɗon ko dande makko Allah subhanahu wa ta'ala wa fadaynahu bi zibhin azimi Allah subhanahu wa ta'ala ni men sottiri annabi ismaila ngaari baalil molanandi ayi ko ɗum waɗi neɗɗo kala hettowo sunna si tawi woni hiɗa mari feere ngaari baalil ngin no ngi mawniri wo no ngin mawniri wo no ɓuri moƴƴude taw hara hiɗa mari feere hettugol sunna baalil ngil 200 000 ya soodoya ngel 50 000 haray baraji ma ɗin hino manki par ce que hiɗa hattani feere soodoygol ngel 200 000 300 000 500 000 doole maɗen no hewti ɗon ya soodoya ngel 50 000 par ce que ndar ko zibu hina azimi ko ngaari baali mawnite ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum men yamiri ndib men sottirno annabi ismaila ndaare ko zarrabuye ko ndaarugol est ce que ɓay annabi ibrahima o wi o gongini Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala essayé mo ndaara ay ko ɗum waɗi enen jule ɓen hannde hiɗen du'a dartude hoore meɗen hiɗen du'a seggude hoore meɗen en du'a seɗude hoore meɗen senodiren guɓe e condi est ce que ngal julɗoyagal meɗen est ce que hiɗen dari e hoore imanu haqqa woni Allah subhanahu wa ta'ala wala tamutu illa wa antum muslimuna wota masina on julɓe haqqan a andi muslimino ton mu'minino ton hono noon Allah subhanahu wa ta'ala en ɗaɓi mana muslim wonugol julɗo en fof meɗen ko en julɓe mu'mini noon ko honnum ko gonɗingol Allah subhanahu wa ta'ala ɗofto yamiroji Allah subhanahu wa ta'ala ɗen woɗito haɗaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ko waɗi ko honnum hasi tawni a hirsiɗo ngaari baalel jiyay jaray ngil milliard faami si tawi woni a joganoyi kulol ngal annabi ibrahima jogingol ya andu ɗum nafatama ayi a jogaki imani mo annabi ibrahima jogino on ɗum nafatama par ce que Allah subhanahu wa ta'ala kon ngini la yanaluhu lima'uha luhumuha wala dima'uha hewtoyta Allah subhanahu wa ta'ala ƴiƴanɗan wona tewu on Allah subhanahu wa ta'ala sokori ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum sokole ma hettoɗo sunna on ko a taqwa ko kullol Allah ngol ayi bon joni noon en wowdino ñande neɗɗo na innugol ko mariyejo tun ko marɗo ɓeygu tun hettata sunna hay silbaterijo en tant que a helli fama woni duhiɗo suddiɗo si a Allah subhanahu wa ta'ala okkorima feere ɗa wawi hettude on faami bon joni ko honnum fallaɗen yewtude neɗɗo on sunna ma on ko hettuɗa sunna kande no nafe wo yo taw hara hiɗa gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala ɓernde ma nden hino laaɓi immorde e gañanendi ɓernde ma nden hino laaɓi immorde e ñoore ɓernde ma nden no laaɓi boneji ɗin 9 ko innete hasade kon ɓanni ko wiyete hasade kon ko kala ko tawi konnagu e haasidiyagal no ɓernde ma nden tawa hara hiɗa laɓɓini ɓernde ma nden wonana oya sahabajo wirno to nde nelaɗo nde nelaɗo makuno nani hitte batte teppe makko ɗen ka ali janna ɓe landimo ko woni golle makko hino jiyano ko o wowli o wi kanko ha hande o sonki daali e goɗɗo o waali tawi mo o sonkidi on himo marani on tigi seytane ka ɓernde makko ayi mana ɓernde ma nde wona haalisan lillahi ɓernde ma nde wona laaɓude pos laaɓa hakkude ma e Allah subhanahu wa ta'ala laaɓa hakkude ma e tagore nden on say noon si hetta sunna konko hettuɗa sunna ɗon nafe tawa hara kadi ɗa ɗofti Allah subhanahu wa ta'ala ayi ndaare ɗo ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗo woni wa isi qala ibrahima o wi andi titumade annabi ibrahima wiyanno li abihi bammakko azara
nde tawno bamma ko azara ko wonno lanɗo heeferaɓe ɓe o lesayno sanamo jonnabi annabi ibrahima yo annabi ibrahima yeejoy nde tawno annabi ibrahima no andi ɗoftagol mawɗo muɗum ko farilla o yaha o yeeya kono himo andi sanamu on kadi ko hunde nde Allah subhanahu wa ta'ala yarmi harmini o yaha o wiya ko hombo sodata ko nafata ay o ƴetta bimbi o yeeya hakiki de o artara o tabama ko ena baba mi yeeyi marsali hino ɗo nani ay ha bam makko akkiti mo jonnugol hande kadi ay bon o inni wa izi qala ibrahima andi tittumade annabi ibrahima no li abihi ben makko azara atattakhizu asnaman alihatan ene onon on reway sanamu on jogiteto sanamu ko rewete ay o inni inna araka wa qaumaka fi dalalin mubini annabi ibrahima fotiti bamon azara wi he baba an e ɓe yimɓe ma mi yiyo e majjere feeñude on jogitoto sanamu rewete ɗum ko wona Allah joni noon enen hande en ala e lesde leɗɗe darna bon enen hande komɓe woɗen enir ɗo ko sirkoɓe ko wona ɓe karamakoɓe wonɓe windude ɗumanno enen ko ɓe woni e nder ko sirku ça fait sirku il faut que anda ko wiyete sirku par ce que sirku ko hunde mawnininde sabu Allah subhanahu wa ta'ala ini inna Allah la yaghfiru man an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika man yasha Allah subhanahu wa ta'ala yafata ko shirku neɗɗo alqur'ana laaɓuɗo woni ko o windi o woni e gollitirde o wona neɗɗo wonɗo e shirkude goɗɗo ko kala gollal ngal golluɗa tawi a jantorali ɗon inde Allah mana hino wodi ɗo woɓɓe goo golleji maɓɓe ɗin ko sanamu jinna seytane ɓe woni e gollirde muɗum hara ɓeyna noon koɓe ceernoɓe mais jamais hiɓe gollira alqur'ana laaɓuɗo on ay si ɓe moccay ko inde seytane ɓe moccirta si ɓe winday ko inde sanamuji ɓe windata ko ɓe woni sirkoɓe ɓen goɗɗo wonɗe e gollirde alqur'ana laaɓuɗo sabu ne Allah subhanahu wa ta'ala ni e alqur'ana sifaul linnas alqur'ana ko cellal wonande yimɓe ɓen wallahi no wodde ɗo woɓɓe e jooma gande 100,000 dimanche a yiyata ɗo heɓe dari e dambugol hôpital pharmacie lando ordonnance ko jelu par ce que ko alqur'ana ɓe woni e ñawdorde Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ana sifaul linnas ay ko goo a andi walla andali ayi bon ɓeɗo ko mana ko kala tawi hara ko sa woni karmakojo tawi ko inɗe jinna seytane haruta wa maruta jinna maymuna jinna barqana ko ɗin gollirta ko ɓe woni sirkoɓe wonɓe gollirde o ɗo alqur'ana laaɓuɗo woni ɓe winday woni ɓe moccay ɓeɗo wonani ɓe sirkude sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni alqur'ana sifaul linnas ko cellal wonande yeɓen ay bon neɗɗo déjà hay tewni hara aɗa janngude alqur'ana hara janggay tun alqur'ana a jangga alqur'ana bimbe kikire a juulay ɗi waɓɓutuji ma joyi ya andu haray alqur'ana no ñawdudema alqur'ana no fajjudema Allah subhanahu wa ta'ala ko o wi suumaye na cellal wonande yimɓe ɓen dewal ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala ko cellal wonande neɗɗo on ayi joni noon neɗɗo nene ma e baba ma no wawi wonde sanamuru ma ɓiɗɗo ma on no wawi wonde sanamuru ma ndum ɓeygu ma no wawi wonde sanamuru ma jawdi ma ndin no wawi wonude sanamuru ma sabu Allah subhanahu wa ta'ala ni innama amwalukum wa auladukum fitina jawle monɗen e ɓiɓɓe monɗen ko nambara wonande on ɗiɗo fof si tawi woni puusima e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ya andu tun haray woni sanamuru maɗa ndaare annabi ibrahima bam makko Allah subhanahu wa ta'ala ɓuranmo bam makko ayi yimɓe makko ɓen fof mofte makko ɗen fof o faami e Allah subhanahu wa ta'ala ɓuranimo yimɓe makko ɓen fof enen hande si a ndaari hay si tawi woni a faalama gollirde ɗo goonga si adem ma seeɗa famille ma on motata bappira walla kayra walla ko waytede wona oɗo noddima sengoɗa e an kadi accu famireɗa accu famodireɗa waɗirni a wallina joni ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon jokkaɓe wiya noon ka julɗo haqqan ay ndaare annabi ibrahima o gerduɗo e baba makko ha ala fen ko noon baba makko yamiri o wi ƴetti annabi ibrahima sunnon ukkiyemo ka yiite ayi na ha ɗon par ce que honnu baba makko ɓuranimo Allah subhanahu wa ta'ala joni noon an neɗɗo on kadi o wonɗo e layyade hirsa baalil waɗa sunna tabaksi hino landi ɓernde ma nde laaɓugol
gondingol Allah subhanahu wa ta'ala jogagol imanu mo annabi Ibrahima jogino on tigi tigi si layama on wawa ma nafude hara wana in goddo laji ke ton fi hebi coggu bali ko imanu on taw adi khalisan lillahi labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala berne mande ay annabi Ibrahima o wi baba mi yimange be yimbe ma e majjere feñunde Allah subhanahu wa ta'ala o wi honnum o wi wa kazalika ko wonani nuri Ibrahima men holliri annabi Ibrahima malakutu samawati lamateriji asmawji din wal ardi e leydi din wali yakuna ay fi annabi Ibrahima yo laato minal muqinina jiyaado e yananabe jiyaado e fellutube ay falamma janna alayhi layla ay tumande jemma mana nyallangal nibbutuno ay falamma janna alayhi layla tumande nyallang jemma nibbutuno ra'a o yi kawkaban duule den ay bay jemma nibbiti annabi Ibrahima yi duule den gala wi'a o wi haza rabbi o wi min ko de duule do woni joomi am safi annabi Ibrahima waro tay ba makko e yimbe hino rewde di sana moju andi pellete dun do wona gongani dun do ko mereni bay woni ha jemmini himo o andi Allah subhanahu wa ta'ala hino wodi ko woni o yi alimo kono o andi Allah no wodi woni ha o yi kode den do bay jibbiti o yi kode den no jalbi o wi min ko de kode do woni joomi am ay falamma afala tumande kode den mutuno qala annabi Ibrahima wi la uhibbul afilina mimi yida Allah mutowo Allah ngam wona mutowo ay falamma ra al qamara tumanda yuno lerndum base kan hindo jalbi qala o wi haza rabbi ndu lewru do woni joomi an ay falamma afala tumanda lewru mutuno qala o wi la illam yahdini rabbi wallahi tay woni joomi an fewnalilan la akunanna milarto minal qawmi dhalina jaabe yimbe majjube ay bay lewru ndu muti o wi Allah fewnan joomi an fewnan sa fewnalilam milatoto be yimbe majjube ay falamma ra'a ash-shamsa tumande annabi Ibrahima yi'uno nangen base kange jalbi ay gala wi haza rabbi o wi nge nange do ko ngedo woni joomi an haza akbar ko nge buri mawnude ay falamma afalat tumande nange nge mutuno qala annabi Ibrahima wi ya qawmi kono yo yimbe innina min bari'um mi dandinike mimma tusirikuna ko ko wonde nge sirkande Allah subhanahu wa ta'ala ay parce hari heferabe nodno rewaybe nange ngen nodno rewaybe kode den nodno rewaybe lewrundu nodno rewaybe yite ngen e rewaybe non sanamu ay annabi Ibrahima o wi mi dandinike modon ko ko wonde nge sirkande Allah subhanahu wa ta'ala awi o wi innino min wajjahatu mi fawtini wajhiya yesango lillazi wonande on fatara samawati sinkido asamaji din wal ardi e leydi din hanifan ay ko mi newido wa ma ana mi wonale minal musrikina ko mi sirkanowo Allah subhanahu wa ta'ala ay hiden andi biddo ma on hay biddo ma on si a yidi mo buri Allah subhanahu wa ta'ala a sirki walla benguma hande ko hombo biddo mun hande combien woni darada biddo mabbe on si darike do wi baba ko hunde kaari jange tana dum don heboto si benguma be darike do wi hunde kaari jange tana heboto ay sinene mabbe ba mabbe ni dum do hattana ka wadede hay si tawni ko lundi sari Allah subhanahu wa ta'ala fami be ne bay tunne nange baban ini hunde kaari mi susata sari Allah subhanahu wa ta'ala mo Allah subhanahu wa ta'ala farluma on no a hakkita kay dewe Allah subhanahu wa ta'ala den hay fus joni bay woni julde hewti tabaksi bay tun ala no korma moyen ya soda bali adda hirsa bon wada portal sikka hebi sikka nga hebi ko wete tabaksi kon la a hebay imanu mu annabi Ibrahima jogino on a hebay maganu annabi Ibrahima si hirsa layya on nafe ay sabala sama dale la yanalu lumuha wala dima'uha hewtata annabi Ibrahima hewtata Allah subhanahu wa ta'ala tew hewtata Allah subhanahu wa ta'ala jije Allah subhanahu wa ta'ala ko sokoli ko kulol Allah ngol ay bon ko dum o wi ay on say honnu wa hajahu qaumahu yimbe annabi Ibrahima ben sompimo ay be sonjimo ay be wi kala o wi atu hazunani fillahi
ene onon on sonjaylan fi Allah subhanahu wa ta'ala ko nun sonjantollan fi Allah subhanahu wa ta'ala wakati hadani Allah subhanahu wa ta'ala o fewnilan ko nun tampinten hoore mum ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi ay kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fewni wallahi majjinowo ala ay ko ɗum no ko go wi wa man yuridullahi khayran yufaqihu fi din kala mo Allah subhanahu wa ta'ala falana moƴƴere o faminay mo diina l'islam ay annabi ibrahima o ari o tawi yimɓe makko ɓe ba makko wonno hoore heferaɓen ay o tawi ɓeɗo honire wa sana mum kono ɓay tun o tawi kanko Allah subhanahu wa ta'ala fewnimo ay o dandini keɓe o dandini e ɗum ɗo fop ay o dandini e maɓɓe kamɓe sanamuji eɗen fop o dandini e muɗum ay honnu Allah subhanahu wa ta'ala muyanimo pewal ngal ɓay Allah subhanahu wa ta'ala fewnimo ɓawɗo mo majjinde ala margere ko bab makko wonno hoore heferaɓen ay numurudu ay azara astafirullah azara ay o ɗum o wi ko honnu yeddirantol honnu soñjirtollan fi joomi am wakati hadani joomi am fewnilan ay wala akhafu mimmi hulata ay ko ɗum annabi ibrahima o wi wala akhafu mi hulata ma tusrikuna bi konko sirkanton Allah ay illa an yasa rabbi sina ko konko muyani an illa an yasa rabbi sayan ay sina ko joomi am muyani lan wasi rabbi yaajani joomi an kulla sayin kala hunde ilman gandal ay mi hulata konko kambantollan ko waɗi yaajani joomi an kala hunde ay afala tatazakkaruna ene onon on mijirotako wa kayfa ko honno akhafu mi hulirta ma asraktum konko sirkanton Allah wala takhafuna onon on wala hulde annakum nonon asraktum billahi don sirkandi Allah ma yunazzilu bihi alaykum sultana konko Allah subhanahu wa ta'ala tippirnalum dalilo e modum ay difa andi ko ɗum holli neɗɗo toujours ko wonde nga wolde kon neɗɗo on dewal mangal ngal wawi sellude wodo hara hiɗa laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala julɗo on wota en ɗaynito wota en waɗu hoore meɗen julɗo poɓo on andi piiji ɗin 9 local no woodi original hino woodi yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en noon ko ɓuri hewde hande julɓe ɓen wallahi a tawa julɓe poɓo hino woodi original on a suɓiray ɗum wa kaaba awdi laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓina hakkunde mum e banu adama julɓe ɓe wondi ɓen ayi sabu hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala wi ko hombo woni maluɗo ñande janngo ko hombo woni hesuɗo ñande janngo ko on mo andanɗa hoore maɗa kawtal mum hino hooli ɗum kawtal mum hino hooli ɗum ayi bon neɗɗo wallahi ko wiyete ko gañanendi konnaguyagal hiɗen andi ñoore baddi neɗɗo si tawi woni hiɗa jogii ɗiɗo fof inna noon an hiɗa fewti Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa layyade ko non a wona neɗɗo haalis laɓɓinanɗo Allah subhanahu wa ta'ala ma ga neɗɗo sirkowo on to dewal ma ngal ɓayiɗen andi enen hande julɓen kala ka jawdi ndi naati en hiɗen waɗi pere kala ka jawdi ndi naadi en hande hiɗen waɗi pere joni noon julde donki ko dewal ko ɓattorɗum Allah subhanahu wa ta'ala bon l'essentiel a mba heeɓi tun coggu balel a walina hirsi a heeɓi tabaksi la ko si tawi woni hiɗa jogii imanu mo annabi ibrahima jogino on imanu annabi ibrahima ko ɗum ko woɗɗitagol kala ko rewete ko wona Allah subhanahu wa ta'ala ayi hiɗen andi heferaɓe araɓe ɓen kamɓe ɓe wi'ino ko on ɓe salino ko la ilaha illallah ko ɗum wonno ɓe salino ayi par ce que heferaɓe araɓe ɓen hiɓe anduno ko Allah subhanahu wa ta'ala taggi hiɓe anduno ko Allah subhanahu wa ta'ala arsikata hiɓe anduno ko Allah subhanahu wa ta'ala warata hiɓe anduno ko Allah subhanahu wa ta'ala sayinta ndiyan ayi ko honnum ɓe salino ko ɗoftagol sariyaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗin woɗɗitagol haɗaɗi Allah ɗin e waɗa yamiroji Allah ɗen ko sabu ɗum ɗon nelaɗo haɓirnoɓe ayi ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi nelaɗo mi yamirima haɓugol heferaɓen ha ɓe seedo ala reteɗo ko na Allah ɓe seedo am Muhammadu ka nelaɗo Allah
haray hande kadi harmanima maluhun wa dima'u ngara hande ka harmanima ƴiƴe maɓɓe ɗen e jawle maɓɓe ɗen fiyonnu kamɓe hiɓe anduno heferaɓen kamɓe hiɓe anduno kala ka goɗɗo wi ashhadu an la ilaha illallah o wi ashhadu anna muhammadan rasulullah e fami o darata ko yedde Allah subhanahu wa ta'ala hande kadi harmanimo waɗugol kala ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini hande kadi ko farlimo ko waɗugol ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗe ko ɓay noon hiɓe anduno ɗum kañum ɓe wi mukko ɓeni si hoorema e tettama bogama ɓe wiyata la ilaha illallah enen noon hande la ilaha illallah no ɓowriri ka kundule meɗen wa takku mais est ce que hiɗen waɗude ko la ilaha illallah wi'i kon par ce que la ilaha ko ala reteɗo illallah ko na Allah wa anna muhammadu rasulullahi joni noon kon wi wa ma atakumu rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kala ko nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam addani on jogitere ɗo ƴakkirɗe mon ɗen kala ko nelaɗo on haɗi on fantahu woɗɗite ɗum ayi joni noon enen la ilaha illallah muhammadu rasulullah no ɓowride hakkunde meɗen watta ko mais est ce que hiɗen gollirde la ilaha illallah ka hiɗen jokki hiɗen iwtiri ɓawo nelaɗo abdou sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo wanno kon ko ɗum wonɗen e waɗude probléme on ko ɗon woni ayi ko ɗum o wi wala takhafuna mi hulata annakum noon wa kayfa konna akhafu mi hulirta ma asraktum konko sirkoton wala takhafuna on ala hulude annakum no onon asraktum billahi ɗon sirkandi Allah ma lam yunazzilu bihi alaykum sultana Allah konko Allah subhanahu wa ta'ala cipprinale moɗon dalilu wondama yon sirkan Allah kaɗen sikkude sirkangol Allah subhanahu wa ta'ala ko sa ƴettiro tun leggal a darni ka suudu ma ɗo a rewingal ko ɗum woni sirkangol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum tun ayi fa ayyul fariqayni haqqu bil amni feddeji ɗin ɗiɗi min annabi ibrahima e onon wonɓe rewde sanamu rewa koode lewa rewru e min wiwɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala on mi rewata enen ɗiɗo ko homboye men a haqqu ɓuri handude bil hamdi e hoolade ko homboye meɗen ɓuri jogade confiance in kuntum ta'lamuna si tawi woni hiɗon andi ayi ko homboye meɗen ɓuri jogade gonga si tawi woni min wiwɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala on tun woni ko rewata e onon wonɓe rewde sanamu rewa leɗɗe ko hombo e meɗen ɓuri jogade gonga ayi si tawi woni hiɗon hooli Allah subhanahu wa ta'ala ayi bon ko ɗum waɗi so wi o inni wa isi qala ibrahim o inni antu annabi ibrahima wa isi qala ibrahima rabbi tumande annabi ibrahima wino joomi isi al waɗu hazal balada aminan waɗu ndi ɗo leydi makka leydi holnindi ayi leydi holnindi wajnubuni wa baniya anna abudul asnama woɗɗintinala min e ɓiɓɓe am ɓe nde min rewata sanamu ayi ko ɗum waɗi goɗɗo ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala inni qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore moɗon dandum ɓe nguureji moɗin yiite ayi sabu si a daɗi a dandali haray a daɗali ayi ko ɗum annabi ibrahima ɓawi o toriki o wi'i waɗu ndi ɗo leydi makka leydi holnindi ayi dandala min e ɓiɓɓe am ɓe nde min rewata sanamu ayi o wi rabbi joomi innahunna anduna ɓe addalna ɓe majjini kasiran ko heewi minan naasi jeyaɓe yimɓe ɓen ayi ɓe yimɓe rewoɓe sanamu ɓe majjini ɗuɗuɓe ayi ɓe majjini ɗuɗuɓe ayi faman taba'ani kala nan on jokkuɗolam min annabi ibrahima fa innahu minni ande on haray koye am min woni ko o jeeya ayi hiɗen andi nokkugo kalqur'ana Allah subhanahu wa ta'ala wi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wattabi'u millata abika ibrahima o jinni jokku dina baba ma kan annabi ibrahima ayi hiɗen andi annabi ibrahima yi annabi bana kanko tun ko o mofte ndaare makka hande ndaare makka e madina hande yawmu arafa hande ndaare makka e madina ɗum ɗo fof ko sabu annabi ibrahima neɗɗo goto ayi ayi tiva ɗum ɗo holli siga peewal ala
ay neɗɗo wallahi si a feewi ko heɓata ɗon ko nga heɓata hay nokku sabuna ko hay feƴƴuɗa fiima wowlete ha ummital ay fiima wowlete ha ummital ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala innuno men waɗi annabi Ibrahima kanko tun men waɗimo mofte ndaare makka hande e ko wona makka kadi ɗum ɗo fof ko sabu jembintigol annabi Ibrahima ko ɗum si annabi Ibrahima ni faman tabi'ani kala jokkudalan fa innino kanko haray minni koye am min woni ko jeeya kono noon ko so tawni a jokkuno annabi jokki annabi Ibrahima jokkugol annabi Ibrahima ko honnum koko wiwɗen ɗo kon heɓugol ɓernde laaɓunde ɗofto yamiroji Allah subhanahu wa ta'ala hoolo Allah subhanahu wa ta'ala ɓay enen tigiri hiɗen andi wi sikke juulata Allah subhanahu wa ta'ala o wi si a sikkimo tun o accidete ko sikkuɗama kon julɗo on a hooloto Allah subhanahu wa ta'ala haqqan si daroɗa juula o jaɓanama juulle ma nde a hooloto Allah subhanahu wa ta'ala haqqan si hoora Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanama korka ma kam a hooloto Allah subhanahu wa ta'ala haqqan si itta sadaka Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanama sadaka ma o a hooloto Allah subhanahu wa ta'ala haqqan si waɗa layya Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanama layya ma o hoolagol noon Allah subhanahu wa ta'ala ko honnum ko ɗoftagol yamiroje makko ɗen acca haɗaɗi makko ɗi miɗo respectuma ko wonɗa langa yamirde ko mi waɗata joni ko an woni lanɗo an on ko an woni président an on ma ko an woni kilifa an on a yamirayla mi waɗata miɗo hoolima miɗo ɗoftuma sariya hino jaɓi ɗum la ay ko ɗo noon duwaɗen dartude hoore meɗen ko ɗum sani oyni wa man asani kala non yeddurolan kadi min annabi Ibrahima ay fa innaka andeno Allah subhanahu wa ta'ala khafurun ko hafranowo rahimun yurmeteɗo ay o wi rabbana joomi amen innino min annabi Ibrahima askantu mi hoɗini min zuriyati ɓe ngori anden bi waadi e aynde zi zar'in nde ala hay fusi aynde laaɓonde ka annabi ka Allah subhanahu wa ta'ala yamirnomo ɗon yo ƴettu ɓiɗɗo makko on annabi Ismaila e nenamo ɗum o naɓa Makka ay ko ɗum woni nde aynde ay ka fello hakkunde Safa e Marwa ay o naɓi o wallini ɓe ɗon o nangguilal hokkade o arti o acci ɓe ton ay o wi ɓay Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo waɗu ɗum o wi innino min o wi rabbana jomi men innino min dey askantu mi heɗinoyi min zuriyati ɓe ngori anden bi waadin e aynde hayri zi zar'in nde ala hay fusi ala ton wona kuɗum wona kakum wona lekkum hay fus ɗum ko makkatel mukarrama ay inda baytikal harami muharrami e nokkure ma hormortone nden ko ɗum woni makka o wi honnum rabbana joomi amen li yuqimu salata fi honnum fi yoɓe ñinnu julde ay neɗɗo wota a wondu e ɓe nguure ma ɓe si ɓe holi a holtinayɓe ɓe si weelama a ñamminayɓe ɓe si ɓe nawni a ñawndayɓe wonda e ɓe nguure ma nden ɓe hara juulata ɗum ɗo hara hino hulɓinanima en tant que parent en tant que responsable ɗum ɗo hino hulɓinanima sabu Allah subhanahu wa ta'ala ni go anfusakum wa ahlikum nara voilà ayi go toujours ko annabi Ibrahima woni imposade kon kala jokkuɗo lan hare o jeyama ƴan awa annabi Ibrahima do o mo wonɗe e ñentinde ɗo hande lettugol laya oɗo de ɓengude makko non ko juulore o yamirande ɓengude makko non yoɓe juulu wa amuru aharika bisalati wastabir alayha yamiri ɓenguure ma nden juulugol muññoɗa kadi e hoore ɓe juuli yahe juulon ha babam ɓe no fiddi ha babam ɓe no fiddi ma yahe juulon feƴƴe juulon uddita babal ngal nataka suudu ma accaɓe ɗon wo e ɓe ƴetta sadalde nde ɓe famintina ɓe sali ɓe ƴetta sadalde nde ɓe anda natitin ɓe tegande ɗon ɓe nangal eɓe jaaha a janfike hoorema a janfike ɓe si a yamiri ɓe nguure ma nden yoɓe juulu a daroto kadi ha anda ɓe juuli
wa amur ahalika bi salati wastabir alayha yamir ɓe ngure ma nden juulugol muññuɗa e hoore ɓe juuli sabu an on si a juuli ɗon ha tinde ma nden tufike a yahoyta a natoyta ale janna janngo accaɓe ayi awa annabi ibrahima ɗo mo wonde ñentinde ɗo on kanko ɓengure makko ɗen ko juulane ɓo yamiranne ɓengure ɗen kadi e juulu ko ɗum o inni ndaaru ko mi naɓiriɓe ɗon li yuqimu salata ko fiye ɓe ñinni julde ayi o wi faji al waɗu afu idata ɓerɗe min nasi immodeɓen tahawa ilayhim mono yiilo e maɓɓe ayi warzuguhum arsikaɓe mina samaratu immorde e dinɗe leɗɗe ay la allahunno kasa kamɓe yaskuruna ɓe yettey allah subhanahu wa taala ay o wi allah subhanahu wa taala mi yamiri ɓe nguure anden mi naɓi ɓe nokkure nde ala hay fusi ay joni mi yamirima yiilu ɓerɗe yimɓe ɓen arataɓe kaɓe woni ɗo okkoraɓe on andi wona on sayi hakkude makka e saami on sayi commerçant ɓe ne woduno hakkude ɗon waya saynoɓe allah subhanahu wa taala mi addi ɓe nde nokkure hay hunde ala ɗo yiilu ɓerɗe yimɓe ɓen ɓe arsikaɓe ayi koye nder ɗum mana e annabi mana ismaila ko nene makko wonno e dampudre ɗo ko annabi sallam wonno e dampudre ɗon kon koye nder ɗum ndiyan zamzamu ɗan yalti ayi yimɓe waynoɓe saami ya makka ɓe waɗa ɓe commerçant ɓe arayno e ɗan ɓe arayno e ndum ɓundu zamzamu ɓe toro ndiyam har kamɓe wasude ɓe jogui ñameteji ɓe okkorayno annabi ismaila e nene mum ɓe okkorayno ɓe ñamete ayi ko noon yaari hano allah subahana wa taala waɗiri e barka e makki e barki e makka ni hande tawi ko annabi ibrahima ismaila sonna annabi ibrahima woni sabu ɗum ɗo sarata ayi bon o wi ayi la allahunno kasa kamɓe yaskuruna ɓe yettay allah subhanahu wa taala o wi rabbana joomi am innaka no andey ta'alamu hiɗa andi ma tuhfi ma nuhfi konko mi suuɗi ka wonkiyam wa ma nu ilinu e konko mi feññini ka wonkiyam ayi annabi ibrahima o wi allah subahana wa taala hiɗa andi komi suuɗi ka wonkiyam miɗa andi komi feññini kami wonkiyam an allah hiɗa andi simi o laɓɓinanma wonkiyam kin e simi laɓɓinanna wonkima kin awi awa an neɗɗo wonɗo e layyade ɗo itta layya hitawi woni ko wonɗa hettirde layya ko fiyo ine tunga kaari kadi hetti layya bon ya andu aray ko ɗum bon ko baraji ɗum ɗon heɓata baraji ɗin nafi mawi taw hara ko lettirɗa ko hettirɗa layya ko sabuɗa mari taw sabu layya on ko si a heɓi farlima si a heɓali farlakima layya si a heɓi farlike ma sabu nelaɗo muhammadu sallallah alih w sallam kanko ko dammi ɗiɗi woni ko layyotono o ina ngol ɗo dammol ko fiyan ngol ɗo dammol ko mofte an ɗen kala mo heɓali ya andu si a woni ka ley nangue ɗo ha allah subhanahu wa taala ƴertima tawi a heɓali ko hetta layya ya andu hiɗa ɓuuri heɓuɓe no heɓe feere hettigo sabuna min hande hilan wawi heɓude feere mi hetta layya arron ka heɓude feere hetta layya ɓuralan baraji sabuna an ko nelaɗo muhammadu sallallah alih w sallam hettanma layya ayi bon ko ɗum waɗi si a mara fawakima fes la yukallifullahu nafsan illa wusu'aha ayi bon ko ɗum waɗi o inni ayi ko ɗum waɗi so inni ayi mana annon neɗɗo on hiɗa du'a laɓɓinde ɓernde ma nden ko laaɓingol ɓernde ma nden ko ɗum wona wiiri noon allah subahana taala sokola e tebbeli moɗon o sokola e ƴiƴe moɗon ko sokoli wo ko kulol allah ngol ayi hiɗa du'a laɓɓinde ɓernde ma nden taw si tawi woni e layyama on nafe ko ɗum waɗi sanna wirama o wi allah subahana wa taala an hiɗa andi komi suuɗi ka wonkiyam hiɗa andi kadi komi feññini ka wonkiyam awan o wonɗo hettude sunna ɗo kadi allah subahana wa taala hino andi ko feññinɗa ka wonkima ko wonɗa hettirde sunna si tawi woni ko mante ko fiye woni a hetti sunna kulolla ko wiyete misqala jeratin ala ka wonkima allah subahana wa taala hino andi ayi sabu neɗɗo on a laaɓay nder e yaasi a laɓɓina hakkude ma allah subahana wa taala laɓɓina hakkude ma e tagore ma nden laɓɓina hakkude ma e kawtal ma ngal hara wonali neɗɗo gañalo a wonali neɗɗo ño'owo a wonali neɗɗo waddowo yimɓe a wonta mone kawtal ma ɗiɗo hoyo taw hara hiɗa laaɓi e majji si layya ma on nafe
ayi o wi wa ma yukhfa suuɗanaaki alallahi ka allah min sayin hay hunde fil ardi ka leydi wala fi samai wona ka asamaw allah subhanahu wa taala kañum hay hunde suuɗanaaki mo ayi o wi alhamdulillahi allazi yettore wodani allah subhanahu wa taala kanko annabi ibrahima mo yettude allah subhanahu wa taala wahabali okkuɗolan ay alal kibri e dow mawngu angon ismaila ko ɗum woni annabi ismaila ayi hiɗen andi annabi ismaila annabi ibrahima ara o heeɓi duuɓi temedere ɓengu makko heeɓi duuɓi 90 ko ɗon allah subahana taala jaribo reɓiɗo annabi ismaila ko o ɗon kadi allah subahana taala wino wi yo hirsu o waɗa layya jarribagol mo ndaara hi est ce que ko wi o jaɓi allah subhanahu wa taala kon ko goonga moodi holli oɗo hino laɓɓinani allah subhanahu wa taala ay ko ɗum waɗi si allah subahana taala ni wattahasu ibrahima khalila hiɗen sikkure ɗum ko sama kala noon on konngol allah subhanahu wa taala ɗon ko sama kala noon mi joguetiki annabi ibrahima jaatigi ɗen sikkure ɗum ko sama kala ɗen sikkure ɗum ko ni tun ɗum koko yangana noon ɗum koko gollana noon ko wiyete noon ko ñafana noon koko gollana noon ayi bon ayi o wi o wi mi yetti allah okkuɗolan an ɓiɗɗo okkuɗolan ismaila e dow mawgon ayi wa ishaga e annabi ishaga ayi ndaare noon ko ɓay o woni o allah subahana wa taala yamirimo yo hirso annabi ismaila o gongini ɗum ɗon allah subahana wa taala sottirimo ndiɗo ngaari baalil mawdi on say noon allah subahana wa taala okkoymo kadi ishaga ayi jooma gande no wi hakkunde annabi ibrahima e hakkunde ismaila e ishaga hino yahi duuɓi 13 ha 14 ayi annabi ismaila heɓa ha o mawni o heɓi duuɓi 13 duuɓi 14 allah subahana wa taala yamirimo noon hirsumo ayi tawi noon kadi wiya yaw heɓi duuɓi temedere o heɓali ɓiɗɗo allah subahana wa taala wi hirsumo o gongini ɗum ɗon ɓayi o gongini ɗum ɗon on say noon allah subahana wa taala okkoymo deuxiéme ɓiɗɗo ishaqa ayi o wi wa ismaila wa ishaqa o ini inna rabbi ande no joomi an la sami uddu'ayi allah subahana wa taala ko nanowo du'a toro tun allah subahana wa taala jaabinayi du'a yanta e leydi ayi o inni rabbi joomi an aza altani isi alni waɗam mo qimu salata mono ñinna julde ayi wa min zuriyati e ɓe nguuri an nden ndaareɗo annabi ibrahima o wi waɗam min joomi am mono ñinna julde e ɓe nguuri an nden kadi ɗum ɗo holli e jaga an babajo on tun si a rewi allah a kipalino ɓiɓɓe ɓen kadi rewire allah ɗum nafatama ayi nafata ko ɗum waɗi so inni wa amur ahalika bisalati wastabir alayha yamir ɓe nguure ma nden juulugol muññuɗa kadi e hoore ɓe juuli moden ndaare jeunesse men on hande wona sukaɓe wona sukaɓe rewɓe wona sukaɓe duhiɓe moden ndaare sukaɓe men hande 20 ans ilandema 10 ans 15 ans 20 ans ko hombotata andanɗa hoore ma hino juulirde wona allah subahana wa taala wiiri noon inna salata kana alal muminina kitaban mawquta nde ɗo julde ko nde windande tampa e hoore julɗo on ndaare jeunesse on hande 10 ans 15 ans 20 ans sa wi juulen ɓen menen men bonna allah subahana wa taala minen ƴiƴan keccan diway taw ayi ino hawni allah subahana andar ko toriɗo kanko annabi ibrahima waɗan ñinnowo julde min e ɓe nguure anden ayi min e ɓe nguure anden ayi liyey muqimu salata min zuriyati rabbana joomi amen wa taqabbal du'a'i jaɓanan du'a an on rabbana joomi amen ihfirli hafranan wali walidayya jibinɓe lamɓen ayi neɗɗo kadi si a rewi allah ko ya torano hoore ma toranoɗa kadi nene ma e baba ma ɗum ɗo ko farilla e hoore ma an ɓiɗɗo on toranoɗa nene ma e baba ma no jeeya e muɗum wigo rabbi irhuma kama rabbayani sahira si a waɗi moƴƴere hagani toranoɗa nene ma e baba ma mana allah subahana wa taala yurmanelan nenan e baban wonanno ɓe yurbiranolan wonani kami wonno bobo penuɗon ayi
bon ko ɗum sawi ɗo rabbana jomi amen rabbi ighfirli hafranam wali walidaya jibinɓe lamɓen walil mu'minina e goni e ɓen fop yawma yaqumil hisabe ñande ñalande dargal ayi julɗo siɗa torade ko ya torano hoore maɗa toranoɗa kadi julɓe ɓen fop ayi toranoɗa nene ma e bamma toranoɗa jure ɓen fop ayi ko ɗum ɗon moƴƴi julɗo na ya torano hoore ma tun kadi ayi saabu moƴƴere ko ya yeenu hoore ma yeena tagore nden fop ayi o wi ɗo honnum wala tahasabanna allazina wota sikku ɓen khaafilan welsindiɓe amma ya amalu zalimuna e konko ɓen toñiɓe woni e gollere kon o wi wala tahasabanna allaha wota on sikku dey allah subhanahu wa ta'ala khaafilan ko o welsindiɗo amma ya amalu zalimuna ɓe toñiɓe ko woni e gollude kon enen jeunesse 10 ans 15 ans 20 ans haaja kay tettugol wagutu haaja kay dewal allah subhanahu wa ta'ala sabon hay horugol taw ko sida andi alqur'ana hida andi ko alqur'ana wiye mudum hida andi ko sunna wiye mudum si hora korka ma kan nafe julde nden ko sida jangi anda honno jolirte dewe den jeena e sappo qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna est ce que hina fota ɓe ganduɓe ɓe anda ngar rewruɗa wo ngar rewruɗa ngar rewruɗa wo ngar rewruɗa si a wawa gollude diina kan goɗɗum nafe a janggay anda kon ɗum allah subhanahu wa ta'ala wiiri ɗum wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi daganta ko julɗo wo julɗo nde o golla gollal ha o anda ñawore allah e gollal ngal si o gollal ngal wala a arifuni qabla an ta'buduni andelan ko addi on rewdelan ene sikkuɗa noon a jeune jon a jangali ilande maka 10 ans 15 ans 20 ans a jangali hakkude o fop a sikkude sa heeɓi 30 ans 40 ans 50 ans ko ɗon janggoyta goɗɗum gandal ngal nafe la ko paykun jangata si a jangali a heeɓi ɗiɗo tato dépense teɓe ka nder galle ma taw si a wawa jangude ngal nafe ayi ko si a jangi ilande ma ko wonɗa 10 ans ɗon 15 ans ɗon 20 ans a jangiki a formike hande kadi noon ɓeyditoɗa noon ɓeyditoɗa hande kadi noon ko ɓeyditagol hande kadi ko ɓeyditagol ko waɗi gandal ngal ko ilande ma ka jibinaɗa ha ka gaburu ma ko ya janggo ayi ila ka jibinaɗa ha ka gaburu ko ya janggo kono si a jangali ka 10 ans 15 ans 20 ans a jang a kataki heɓuɗa ɗo goɗɗum he so heewi 20 30 ans 40 ans no heɓoroya toon gandal nafay ngal sina allah subhanahu wa ta'ala faabi dey sattu yay seeɗa ayi allah subhanahu wa ta'ala o wi honnum o inni men nennirana to wota on sikku allah subhanahu wa ta'ala no welsindi ɓe wonɓe e toñude ko ɓe woni e gollude kon allah subhanahu wa ta'ala welsindaki dey o wi honnum innama yuakhiruhum ande ko o nennirani ɓe li yawman ko ñalande tastakhsu fihi l absara nde gite purtinoto e muɗum ko ɗum woni ñalande dargal ayi ko ɗum waɗi ayi goy ay neɗɗo moƴƴoyɓen ko ɓen allah subhanahu wa ta'ala yawata ƴettude ka hoore leydi ɗo neɗɗo wiwɗo kañum ko weeli foti bomɓe ɓen wonɓe jumpoto ɓen haadol ma al haidina hino jumpa tun hino jokki tun weeli foti tun ɓe allah subhanahu wa ta'ala ni ɓe mi hawjanaɓe allah subhanahu wa ta'ala wi mi accay ɓe ka hoore leydi ɗo ɓe waɗa ka ɓe faala weeli foti ha honnum komi habbaniɓe konde ko ñalande nde gite purtinoto e muɗum ko ɗum woni ñalande dargal nde ñande ɗon hewtoya a ande nde ñande so tawi woni weeli foti hino nafa nde ñande ande so tawi woni ɗum nafay ayi sabuna noos ko laakara woodi nooso ala aduna ɗo ko ɗum wallahi no woodi ɗo woɓɓe goo ne si tawi woni hiɓe juulude wagutuji maɓɓe ɗin jowi hiɓe juulude wagutuji maɓɓe ɗin jowi wallahi a tawa hiɓe woni à l'aise ayi a tawa hiɓe woni à l'aise hay si tawi woni ɓe mara sanfaranka jiifa maɓɓe ayi a tawa hiɓe woni à l'aise hino woodi ɗo e woɓɓe goo wallahi si tawi woni si ɓe mara ka jiifa maɓɓe ayi si tawi woni ɓe mara ka jiifa maɓɓe si tawi ɓe mara tum mbuuɗi ka jiifa maɓɓe ko ɓe ñaama si bonni ɓe mankirama tun sanfararo a faami hara hiɓe ɓitti wa si tawi woni ɓe ɓittotaɓe faale ƴawoyde ka asamaw
ayi bon kamɓe ko si tawi woni mana si ɓe mara ko ɓe ñaama ɓe mara mbuudi ɓe mara konti bancaire ji kamɓe ɓe konti hara ɓe wona à l'aise no wodiri woɓɓe go si ɓe julde wagutuji maɓɓe ɗin jowi si ɓe heɓude ko ɓe sorora walla haray ɓe woni en l'aise ɓe woni en fee ayi tawa si ɓe juuli ɗo wagutu maɓɓe gooto ino ɓurani ɓe ko ɓe heɓoyta to 100 000 200 000 ayi tawatara si ɓe heɓino on 200 000 ɗon ɓe juulatano on wagutu ɗon ayi ala inna zikrillah tatma innal qulubi ande ko jantagol inde Allah subhanahu wa taala ko ɗum ɗum wata deƴƴinde wonki jantagol inde subhanahu wa taala ko ɗum deƴƴinde wonki ala inna zikrillah tatma innal qulubi ayi sa heɓi ɗo multimilliard ji si a tawini a anda Allah subhanahu wa taala sa sikki hiɗa woni en l'aise haray wona en l'aise ayi ko waɗi Allah subhanahu wa taala inni ɓeɗo neɗɗo yimɓe jooɗiɓe hino jokki ɗo weeli foti wota ɓe sikkude min Allah miɗo welsinde ko ɓe woni e gollude kon komi habboriɓe ko ñalande nde guite purtinoto e muɗum ko ɗum woni ñalande dargal ayi sabu Allah subhanahu wa taala inni ko yawma la yanfa'u malum wala banunum illa man anta allahu bi qalbin salimin ñalande dargal ko ñalande nde nafata ɓiɗɗo nafata jawdi ayi nden ñande ko nafata ko ardo tawi no jogii ɓernde laaɓonde posi ɓernde hisunde khalisan lillahi wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ddina o ñammiraka sina rewgol Allah subhanahu wa taala laɓɓinanamo diina kan laɓɓingol diina Allah kan noon ko honnum ko woɗɗitagol yamiroji Allah subhanahu wa taala ɗin e haɗoje makko ɗen waɗa yeɗɗi Allah subhanahu wa taala yamirimo ɗin no wirno ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wona no wi'iri noon si Allah subhanahu wa taala yamiri on ɗofte si nela kala ko nelaɗo addani on jaɓe ko haɗi on wo haɗito ɗon ayi o wi ɗo o inni wa isibtala o inni ayi o inni ɗo mana o inni wa atayna ay o inni wa wahabna lahu o inni wa nadaynahu min zanibi turul amani wa qarrabnahu wa habna lahu min rahmatna akhahu haruna nabiyan wazkur fi kitabi ismail nam ɗo o inni wa min hadayna wajtabanayna jibtala alayhin ayatu rahmani kharran sujjatan wa bukhaya fa khalafa min ba'dihin ay khalfun ada'u salata ay o inni ɗo mana o inni wazkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan o inni janto ka deftere fi annabi ibrahima annabi ibrahima laatike ko neɗɗo gonguɗo wazkur fi kitabi ibrahima o wi janto ka deftere annabi janto ka alqur'ana fi annabi ibrahima innahu annabi ibrahima kana laatike siddiqan ko gonguɗo nabiyan ko annabajo ayi ɗum ɗo holli honnum an neɗɗo julɗo wonɗo e innude no layyade ay itta wonɗo e innude no layyade itta sadaka mana layyama on nafima o hara ko a neɗɗo gonguɗo julɗo fenowo neɗɗo julɗo a woni julɗo haqqan wuufa fenade anna a julɗo fenata julɗo ño'ata eɗen andi Allah subhanahu wa taala wi'i ngañanendi hino ñaamira moƴƴi goɗɗo wona andanɗa hoorema huɗo no yiite ngen ñaamirta huɗo yorko noon eno noon ndaare noon ha hande ko ha honto yiɗidiran ɗen hande Allah subhanahu wa taala ni la yuminu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsi hay goto e moɗon wonata neɗɗo gonɗinɗo haw yiɗana hoore makko ko yiɗande musidɗo makko
si tawi woni ko annabi ibrahima wonɗa e ñentinde a wona e neɗɗo gonguɗo sabu annahu kana siddiqan annabi ibrahima ko neɗɗo gonguɗo ayi nabiyan ko annabajo ayi isi qala li abihi ayi tuma nde wiyanno ben makko lima ta'budu ko honno rewanton ma la yasma hunde ko nanata ono ko no rewanton hunde ko nanata wala yubsiru yiyata wala yukhni anka shay'a nafatama hay hunde an ko honno rewanta ɗum elen kadi darten hoore meɗen hande ka nde julde tabaksi fewndi ɗo ni ina woodi préparaniɓe ɗo piji ɗi andanɗa hoore maɗa ɗi nafataɓe ɗi lorra mana ko ɗi lorruɓe ta nafa alanaɓe tawa si ɓe tan ini e majji ko lorra ɓe yeytoma noon ko préparation tabaksi kono woni préparation ngol fi julde donkin goo si tawi woni a heeɓi ko layyoɗa a layyike si a heɓali farlakima nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam layyaninokema bon julde tabaksi hewti nde tawdima e kulol Allah si Allah hokkima feere soodu coñci kesi ko ɗum ɓuura yiɗede hara ko ɗum ruƴƴiroyɗa faami bon yaha ruƴƴoya jeunesse on hande sa daari sampa no ɗo e sukaɓe busi hande naka suddiɓe naka worɓe ɓe wona ɗo walla ɓe juuloyta iidi hara heɓe préparude kikiɗe préparation ɓe kikiɗe ɗin haɗata ɓe yawgol juuloygol iidi on joni noon ko ɗum ɗo tawa ko ɗaɓɓa e juulugol e iidi on kon bon yaha iidoya ko waɗi julde iidi nden ɓeyni hay sonnaɓe wonɓe yiwde règle ji ɓen sonnajo siɗa yiwde ella ko ya yahu jooɗoɗa heɗoɗa kutuba on ko ɗum woni ko hani heɓa baraji ɗin sabuna du'aji du'oyteɗi nde ñandini ɗi imamu du'otoɗon ɗi nde ñandi ha kutuba ɗon ɗin ɗi ruttetake jaɓa amini heɓa ɗin baraji ɗon bon sa heeɓi dammol ngol waɗakol hino jeeya e muɗum kadi heɓugol baraji ko ɗaɓɓa e donkingol horugol wona hande yawmu arafa bon ko ɗum ɗo ɗaɓɓa ton bon jono hita woni a acci ɗiɗo fop a wi ka julɗo a acci ɗiɗo fop a ɗaɓɓi goɗɗum go ko préparanoɗa julde tabaksi wiya noon hiɗa ɗaɓɓude inna noon ko dewal ane tawde noon julde tabaksi julde donkin ko dewal Allah woni ko ɗaɓɓa e muɗum bon eɗa do'a dartude hoore maɗa en tant que julɗo ayi en tant que julɗo eyi ko ɗum waɗi o inni ko honnum rewanton ko honnum jokkanton ko nafata on alana on important hay fusi wala yukhni anka shay'an nafatama hay fusi o wi ya abati ko año bengan innino min kadi ja'ani arilam minal ilmi gandal ma lam ya'tika konko aralima hande sa fewtiri ɗo bamma ni baba miɗo ɓuri on gandal ha ananayi ko ɗuuɗi ayi bon e ille ndarɗo annabi ibrahima o wi andale ko satti o ko satti anduɗo o ko on feƴƴata ko waɗi en yiiɗo buy ha hande en yiiɗo darde ɓe immeuble ji hara ba maɓɓe ha hande hay suudu huɗo timmudu heɓano kamɓe ɓe darna immeuble ji joni so wi baba ɓayi mi darni mi heeɓi immeuble an hay suudu huɗo timmudu a ronka a wiya natata suudu makko ndu ma fi so woni ɗo milliardaire an andi hay million goto a heɓali so okkima ɗon joni mbuuɗi walla hay so haalanima haalaji metti ɗo okkima ɗi a jaɓayɗi ayi ɓayi ɗon ko aduna wono ɓawi ɗo baba ɓayi mi janggi an a jangga arɗo mi famina l'islam a ɓiɗɗo kaari on bewi wo baba makko anda hay hunde ayi ndarɗo annabi ibrahima o wi innino min kadi ja'ani arilam minal ilmi konko aralima ay immorde gandal ma lam yaatika konko aralima fatta be eni jokkan ahadi kami fewne siratan sawiya lawol fewngol ngol baba jokkan mi fewne ay ya abati ko anyo bengan la ta'budu shaytana wa ta'aru sanamu ay wa ta'aru sanamu inna shaytan andu shaytane kana la tanika lirrahmani wonande
jon yurmaneren asiyan ko taƴƴiɗo mo ko weddiɗo mo ay wota jokku sanamo ay qala on ya abati ko an yo ko an yo baban innino min akhafu miɗo huli an yamassaka ndo memete azabu lette min arrahmani immorde ko jooma yurmenenen baba ɓay min allah subhanahu wa taala fewnilan andinilan l'islam jokkam baba mi fewne yaltoye o affaire sanamo mi yi'ima e niwre ayi miɗo huli wota lette meme immorde ka joomi maɗa ayi fatakunu laatanoɗa li seytane wonede seytane waliyan giɗo an a julɗo julde tabak si fewnike déjà ilande maka donkin heɓuno go'o ɗe balɗe sappo ɗo fop hino landi ɗaɓɓugol baraji no wodi woɓɓe ko ɗe balɗe sappo ɗo fop ɓe hoorayɗe no wonde baraji ha joni wona hande yawmu arafa ɓeyni si a hoori nden ɗo ñalande a yafante bakkatuji ko waɗe a nder hitande nden kon fop ɗum ɗo fop hino woodi laɓɓingol ɓernde mum nden ya juuloya heɓa baraji ko woni e juulugol iidi ngon heɗito kutuba on toroɗon heɓa ɗon baraji ɗum ɗo fop hino jeeya e baraji ɗi no jeeya e du'aji ɗi ruttetake yawmu arafa du'aji ɗi ruttetake so yehi a juuloyi iidi ɗin kutubaji ɗi imamu kutubata ɗon duwoɗon hino jeeya e du'aji ɗi ruttotake yaha yeɓana ɗon allah subhanahu wa taala juuɗe jaɓa amina an kadi hiɗa wawi toranade hoorema toranoɗa ɗon hoorema moƴƴere ɗum ɗo fof ruttetake ɗum ɗo fof wawata heɓade sina e nder nde hitande ɗo hiɗa andi hitande arayore nden si allah subhanahu wa taala tawnete acca ɗum ɗo fof ɗaɓɓa goɗɗum goo ko kipa est ce que an ko julde donki wonɗa ko wonɗa e ɗaɓɓude ayi ara hino hawni o wi babam miɗo huli wota meme lette immorde ka joomi an laatanoɗa seytane giɗo wota ɗaɓɓo goɗɗum koko hilnanata wota ɗaɓɓan seytane giɗo wota woni giɗo seytane ayi qala o wi e annabi ibrahima o wi a rahibun anta an alihati e yo annabi ibrahima an mi andi ko a gañoɗi reweteɗi an mi andi ko a gañoɗi sanamuji an ibrahima ay e hoore ko annabi ibrahima conseil ɗo baba mum kon fof yurmama fof yewtimo yewtere ko hakkude ɓiɗɗo e baba yewtata kon fof annabi ibrahima ko ɗum heeɓi ko jaabo baba makko azara ko ɗum heeɓi ko jaabo ɓiɗɗo makko on annabi ibrahima o ni ha ok ibrahima an mi andi ko a gañoɗi sanamuji am ayi ya ibrahima o wi la in lam tantahi o wi wallahi ibrahima si tawi woni a haɗitaki si a accali la arjumannaka wallahi mi rajimotoma ay ko woni rajimagol goɗɗo ko asugol ngayka asa ngayka iramo ha hewta ka dande ɗo harawon tigui ma yaale ƴetta kaaƴe fiɗamo ɗon ha o maaya modem sike ko ha ɗon bonantoɗa goɗɗo ka no inna noon ɗo si tawi ni o waɗi zina si tawi ni ko yo laaɓu wona no laɓɓinorte noon ko honnu ko asugol ngayka o ire ha heddo dande nden hara o maaya o fiɗe ɗon kaaƴe ha o maaya hay ɗon ko laaɓuɗo pos aray maayi ay waɗɗo zina ko noon laɓɓinirte tellement que azara ko monani ɓiɗɗo makko annabi ibrahima ɓa annabi ibrahima woli fiɗi sanamuji makko kono o wi o inni ibrahima wallahi si a haɗitaki ɗi sanamuji am mi rasimotoma mi asay ngay kam mi ire ha heddo dande nden hara mayal mi fiɗama ɗon kaaƴe ha maaya ayi waha journi maliyan o wiɗani ko ɗum watta potto binde an fero iwbinde an fes pottolan hattirde e pottagol ayi qala annabi ibrahima wi salamun alayka jo kisi e woni dow maɗa sa astahfiru laka mi insinantoma ayi rabbi ka jomi an innahu no kanko kana rabbi laata ka jomi an hanifan ko newiɗo annabi ibrahima ɓay o yahi ha o tawi hande kadi ɗo baba makko o négocie ha o ronki o tawi baba makko jaɓali ɓe famodira baba makko wi si a pottaki bindam mi fiɗete kaaƴe ha maaya potto bindam ko ɗum ɓuuri moƴƴude ma nani annabi ibrahima wi mi insinantama ko jomi mi fewtay allah subahana wa taala mi toro allah mi nara si tawi woni o fewnete ayi kono noon wawano wonude ayi yawno hande annabi ibrahima tawno
baba mum fewata o ni bari minka wa ma ta'budun annabi bon o dandirino e baba mum ay bon an non jullo fo non jullo parce que no heewi meɗen hande yo Allah subhanahu wa ta'ala yafane mawɓe meɓen no woddude mawɓe meɓen andanda hoore maɗa hinayi hoore bidiyaji hinayi hoore sirkuji ɓe heɓa ɗo ɓiɗɗo kanko o anda sunna o anda ko ɗum Allah wi'i faami tawa hara sewtutugol mawɓe ɓen innayi ɓe wiye ɗum ɗo wonanemo probléme faami kon ɗum watta fewtu Allah subhanahu wa ta'ala toroɗa yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltinanan baban e ɗum ɗo yo Allah yaltinanan nenan e ɗum ɗo toroɗa si a torike Allah subhanahu wa ta'ala hino wawi wallude ayi ɗum ɗo ko farilla e hoore ɓiɗɗo ida wawi torade si doole maɗen wawali ittude Allah subhanahu wa ta'ala no wawi torade Allah e yaltinanama nenama e bamma e cirku e ko waytata siga ɗin ɗon piiji kala wawɓe tawde ɓeɗo ko jumhurum ma ko kilifa maɗa ayi o wi o ni wa tazilukum mi potitike on wa ma ta'buduna e kala kon ko rewto min dunillahi ko wona Allah ayi wa adu rabbi mi nodda e joomi an asa miɗo tanƴini an akuna nde laato bi du'a e rabbi du'a joomi an on saqiyan wona mi taƴiɗo ayi min annabi ibrahima mi potitike on e kono ngesana mo on fof mi fewti Allah subhanahu wa ta'ala hawnaki du'a an on ka joomi an hara wona mi taƴiɗo falamma atazalahum tuma nde potitinoɓe kanko annabi ibrahima wama yabudune konko ɓeɗata min dunilay ko wora Allah wa wahabna lahu min okkimo non on say ishaqa annabi ishaqa ayi wa yaquba min okkimo kadi on say annabi yaquba ayi ndara o heɓi duuɓi temedere taw o heɓali ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala okkimo annabi ismaila o yamiri Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo hirsumo ɓayi o gongini ɗum ɗon ko ɗum woni sabu Allah subhanahu wa ta'ala okkimo kadi annabi ismaila okkimo kadi annabi yaquba ayi o wi ɗum ɗo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni wa man yattaqillaha yarzuqhu min haythu la yahtasibu wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbuhu ayi kala huluɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanaymo lawol ngol o yaltira ayi kala holorɗo Allah subhanahu wa ta'ala yonay on tigi ayi wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja ayi ndare annabi ibrahima kanko tun e fedde heferaɓe ɓe girdi hata ko kanko heddorta victoire inna allah ma sabirina ayi Allah no wondi e neɗɗo muññiɗo kanko ko kullol Allah o hikkini yeeso ko ɗum waɗi sinuɗen ɗo o tabaka si gordo gardade koɗa waɗede ɗo kon fop si kullol Allah ala toon haray ko fusi c'est le zéro ayi Allah subhanahu wa ta'ala ko kullol Allah ngal woni ko o landi ayi siɗa faala sodade o énergie ɓuura honnunde hirsa ɗo siɗa faala ko gueloɗi hirsata ɗo si kullol Allah ala toon ko fusi ayi wiwɗen noon kullol Allah ngol ko honnum ko tawde hara jamiroje Allah ɗen hino jamira an jooma galle ɗen hiɗa huuli Allah daroɗa ka daɓe guura ma nden huula Allah ayi ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa ayi ko ɗum waɗi so inni wa kullam ɓeɗo fof jaalna ɓen waɗiɓe nabiyan annabaɓe ndaare annabi ibrahima min waɗimo annabajo annabi ismaila Allah subhanahu wa ta'ala waɗimo annabajo annabi ishaqa yaquba ɓeɗo fof min waɗi ɓe annabaɓe ayi o inni ayi wa wahabna lahu min okkiɓe min rahmatina ayi immorde e yurmede amen nden wa jaalna lahum ayi min waɗiɓe ayi wa jaalna lahum min waɗiɓe ayi lisanin sidiqin ay lisanin sidiqin ko ɗum waɗi konngol ko ɗum woni konngol konngol gongugol min waɗi ɓe yimɓe gonguɓe ay ko ɗum woni neɗɗo ko yo wonu neɗɗo gonguɗo ay ko ɗum waɗi wiɗo min waɗi ɓe konngol gongugol mana Allah subhanahu wa ta'ala annabi ibrahima waɗimo annabajo annabi ismaila waɗimo kadi annabi ismaila waɗimo annabajo annabi ishaqa kañum kadi o waɗimo annabajo ay ɗum ɗo fof ko sabu ɗoftare nde annabi ibrahima ɗofiti Allah subhanahu wa ta'ala nden ay o yoɓa ngal ɗo muñal kana ɓeɗo fof ɓe laatike mukhlisan ko ɓe laɓɓinan ɓe Allah subhanahu wa ta'ala
wa kana ɓe laatike rasulan ko ɓe nelaɓe nabiyan ko ɓe annabaɓe ay nde tawde hiɓe laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala nam haray ɗen artude ɗo e numéro téléphone on kala faalaɗo noddude lando ko yowiti e dina meɗen kan si tawi woni hiɗen wodi ko faamuɗen e muɗum faaminen on tigi si tawi woni kadi en faama en wawa e marde ɗo landal ngal inchallahu ta'ala ha yiiden e karam ko en ɓe ɓurta en feññinande ngal arten ɗo kadi laɓɓinanen jama on ko waɗi menen men jooɗoraldi ɗo saabu meɗen ɓurdi boyi gandal hino woodi bi wo men e darde ɗo wallahi ɓe ɓuri men gandal cowalle cowalle no gasa hara ko minen tun heɓi occasion argol jooɗo ɗo yottina haray on tigi jooɗorali ɗo hollugol hino jogii gandal kono inchallahu rabbi haray hiɗen accitude numéro téléphone on kala faala noddude lando si tawi ɗen faami fo muɗum ɓanginen si tawi woni kadi en faamade en wawi marde ngal hayden e karam koye men ɓen e ɓurta en feŋŋinande haray ɗon wawi wadde 78 116 waɗon 82 waɗon 38 78 waɗon 116 82 38 naton ko Jama TV siko extérieur wonɗon ɗon wawi wadde 00 waɗon 221 waɗon 78 116 82 38 nam o inni ɗo wowa nadaynahu min janibi turil aymani ay o wi ɗo anduto tumande men nodduno annabi Musa ka fello tuuri sinina hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon kankade o nodduno annabi Musa o gundodiri e makko ay e nder balɗe 40 ay wa qarrabunahu men ɓattinimo ka amen ay naziyan hattirde ɓattagol wa wahabna lahu men okkimo min rahmatina immorde yurmede amen nden akhahu siɗɗo makko on Haruna annabi Haruna nabiyanko annabajo ay iɗen andi annabi Musa kanko kadi Allah subhanahu wa ta'ala noddunomo gundodiri e makko ay nde tawno noon o waɗimo annabajo nde tawno noon kanko ɗengal makko ngal laaɓa Allah subhanahu wa ta'ala waɗanimo siɗɗo makko on kadi Haruna e intermédiaire makko ay ko wallamo yottinde o wi wazkuru janto fil kitabi ka deftere Ismaila annabi Ismaila innahu no annabi Ismaila kana o laatike sadigal wa'adi ko o gonguɗo fodore ndaare e menen enen julɓe ɓen hande toujours koko wonɗen e wolde kon julɗo on dosi a waɗa e dewe ngal laaɓa surtout ko wiyete julde donkin tabaksi bon o layya nafima o hara ko a neɗɗo gonguɗo ko a neɗɗo nunɗuɗo ko ɗum ɗon tun nafata ay annabi Ismaila innahu no kanka kana o laatnike sadigal wa'adi ko gongoyɗo fodore si o wowli o hunnay hande enen jile ɓen hande ko jele wowlata hara nunɗata Allah subhanahu wa ta'ala wi hino jiya e almande naafiqi hara si o wowli o hunnata si o fodi o hunnata fodore makko nde Allah subhanahu wa ta'ala inni o ko neɗɗo naafiqijo ay enen pullo fota innuɗen wo salagol haldidede ɓuri haldidede firta ay wa kana o laatike rasulan ko nelaɗo nabiyanko annabajo kanko annabi Ismaila wa kana o laatnike ya'muru o yamirayno ahlahu ɓe gure makko nden bis salati juulugol ayi julde nden arti kadi kala do heɓuɗo ɗo ɓiɓɓe kala heɓuɗo ɗo ɓey guure o ronki yamirde ɓe nde julde ha yo andu haray o perdiniɓe julde ko nde julde nde julde nde fijjirtaake dewe ɗen e ɗuuɗude suumaye e mawnude kaka hoore leydi ɗo suumaye woni ko farla bon dewe ɗen e ɗuuɗude ko farla dewe ɗen fof ko farla ka hoore asamaw do wo 5 arsi fof ko nde ɗo julde ayi déjà ko julɗe 50 wonuno ko farlano e nder ñallal ngal har ko ɗum juula ko ɗum hannoɗen juulude julɗe 50 ɓay nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala royninimo ko asamaw Allah subhanahu wa ta'ala wi Muhammadu mi farlima julɗe 50 e nder ñallal ngal ange moftemaɗen ñallal ngal e jemma julɗe 50
nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam arti o ari ha hewti ka asma na yaɓo o tawi ɗon annabi Musa wi hi ko honnun joomi ma okkorma Allah nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni joomi an weltani kelan o teddinilan o farlilan min e mofti an ɗen julɗe 50 e nder ñallangal e jemma faami annabi Musa wi he subhanallah o wi yilto toroɗa joomi ma yo ɗuytane o wi mofti an ɗen ɓuri mofte maɗen doole ay mofte maɗen kono miɗo andi mima e kamen gerdi kon mofte maɗen hattana juulugol jelɗe 50 e nder ñallangal nder jemma yilto toroɗa joomi ma nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yilti Allah subhanahu wa ta'ala ɗuyti o arti kadi ha o tawti Musa o wi hi konno Musa nelaɗo maki o ɗuyti nangan annabi Musa inni yilto kadi o ɗuyta nelaɗo yilti ha timmi laabi tati on say o wi Allah o wi hande kadi mi hersi joomi an hande kadi ɓe yilti ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ɗuyti ha ɗe woni julɗe 5 e nder jemmaw e janlangal kono Allah subhanahu wa ta'ala wi honnu o wi ko julɗe ɗen mi ɗuyti baraji ɗin mi ɗuytali ko ɗum waɗi sa juuli wagutu goto haray a heɓay wa embere juuloɗo wagutuji 10 ayi ko ɗum waɗi baraji ko heɓoto e julde kon ɗum heɓota ko hay nokku ayi si a juuli nder ñallal ngal julɗe ɗen jowi haray hino fota tawde wagutuji 50 woni ko juuluɗa ayi sabu Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i ko julɗe ɗen o ɗuytali baraji ɗin ay ko golle ɗen o ɗuytali baraji ɗin ay bon ko ɗum ndeɗo julde kadi ko ndeɗo woni sakude voyage neɗɗo on ñande janggo si piiji ɗin fopp ɗi vérifiama si julde nden vérifiama tawi woni nde sellali haray hay hunde e ɗaɓɓiretaki hande kadi hay hunde ɗaɓɓiretaki ko ndeɗo julde woni sakude voyage neɗɗo on ko ɗum waɗi ndeɗo julde ko nde obligatoire ndaare ko ɗum waɗi ɗo o in ɗo Ismaila go kanko so o fodino o hunnay konngol makko ngol lundota ko golle makko ɗen abadan wa kana o laatneke ya'muru o yamirayno ahalahu ɓengure makko nden bisalati joolugol ay wa zakata ittugol zakka wa kana o laatnoke inda rabbihi ka joom makko mardiyan woni ko o weltorta ay kanko ko uri ka joom makko kon woni ko o weltorayno haray toujours si tawni ɗon fala nadde ka Diama TV on waɗe 78 waɗon 116 82 38 on gasa dans 10 minutes 78 116 waɗon 82 38 naton ka Diama TV sino waɗi landal ka landon ɗon wawi landade o ni wazkur ay janto kadi fil kitabi ka deftere Idrisa annabi Idrisa innahu no oɗo kana o laatnike siddiqan ko o gonguɗo kankadi nabiyan ko annabajo ay toujours o kadi arde kadabi andi toujours ko wiyeten kon o gonga nunɗal neɗɗo si a waɗay dewal ma ngal laaɓa wona neɗɗo nunɗuɗo nunɗal hino ɗaɓɓa ko Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗon ko woni nunɗuɗo e dewe ɗen fop ɓay noon fewde ɗo ko wotta baki si woni ko fewndini ɗen neɗɗo on na dow woni tun fi a moori ke morɗi labaɗi na dow fi a heɓi tun coñci labaɗi bon ma na fi to heɓi baalil ko hirsa ko nunɗal ngal laaɓugol laaɓa nder e yaasi laaɓa hakkude mum e Allah subhanahu wa ta'ala layama on nafe ay inni ay wara fa'nahu men ɓantimo kanko annabi Idrisa ma kanan aliyan e nokku towuɗo o wi ulaika allazina ko ɓeɗo an amallahu woni ɓe Allah subhanahu wa ta'ala nemini alayhin e dow muɗum ay min annabiyina ko jiyaɓe annabaɓe ay min zurriyati adama jiyaɓe ɓe nguure annabi adama ay wa mimman hamalna ma anuhin e ɓemɓe men waɗuno ka laana e jiyaɓe annabi nuhu ay hiɗen andi annabi nuhu nde Allah subhanahu wa ta'ala halkuno yimɓe makko ɓen ko kamɓe heddinoɓe ka laana ɓen tun heddino ay o wi ɓeɗo ko jiyaɓe zurriya annabi adama ay e jiyaɓe e ɓemɓe annabi Allah subhanahu wa ta'ala tumbuno e laana mum kan ko annabi nuhu ay oni wa min zurriyati ibrahima ay ko jiyaɓe ɓe ngori annabi ibrahima wa israila
ay ko ji kañum may ɓe ngori annabi jiyaɓe bani israila ay wa mimman hadayna ɓeɗo fof ko jiya ɓe men fewni ay wagita bayna men suɓiɓe kadi o inni isi tutla alayhim andu si tawni jangama ayatu rahmane ayeje de jorma yurmene den kharru ɓe suuyay ay wo sujjadan ɓe sujja ay wa bukhayan haray ɓe wullude ay ɓeɗo kamɓe si alqur'ana janganoma ɓe suuyayno ɓe sujja hara ɓe wullude kadi wallahi no woodi mawɓe men Fuuta Jallo si alqur'ana jangama ɓe wullay bon hino woodi men noon kadi ha joni koy no woodi ha joni no woodi woɓɓe goɗo wallahi si alqur'ana jangama ɓe wullay Allah subhanahu wa ta'ala ni yiitere wulwirde sabu alqur'ana nden ɗon yiitere Allah subhanahu wa ta'ala holloytange yiite jahannama ngen ay alqur'ana jange neɗɗo ngo wulla ay Allah subhanahu wa ta'ala nden ɗon yiitere Allah subhanahu wa ta'ala holloytange yiite jahannama ay ndaro wi non ɓeɗo fa khalafa lontike min ba'atihim ɓaawo maɓɓe khalfu lontotoɓe ada'u salata ɓe no yeeba julde ɗum ko hande lontike ɓaawo ɓeɗo ɓe no yeeba julde ndare ɓe annabaɓe feƴƴuɗe fof annabi Musa Isaga Yaquba bon ɓeɗo fof Ismaila ɓeɗo fof ndare ko ɓe inni ko ɓe juulay ɓe yamira ɓe ngurema e nden kadi juulugol joni noon oɗo annabi Ibrahima oɗo hande en fof meɗen ko oɗo wonde e ñentinde hande fof ko oɗo wonde e mabbinde julde tabaksi joni noon important on ko honnu ko coñci labaɗi ɗin tun ko paragol ngol tun yalta kako heɓugol tun ko ñaama kako heɓugol tun baalil ko hirsa ko honnu ko kullol Allah ngol ndare Allah subhanahu wa ta'ala inni noon fa khalafa lontike min ba'atihim ɓawɓe ɗo khalfun lontiɓe ada'u salata ɓe no yeeba julde ndare enen jeunesse men hande 10 ans 15 ans 20 ans ko mboni respecté julde won Allah subhanahu wa ta'ala inni noon inna salata kanati alal mu'minina kitaban mawquta ndare enen jeunesse on hande ko honto hittinɗen fi nde ɗo julde bon joni noon deɓe ɗen e ɗuɗude ko nde ɗo ñande janggo ko nde ɗo julde adete ndarede si nde ɗo si nde darama tawi nde sellani goɗɗum go daretake hanino ko hittinen fi nde ɗo julde haadino piji ɗin 9 har ko nde ɗo julde hikkinɗen yeeso hikkinen ɗon kulol Allah laɓɓinen ɓernde men hakkude men e Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinen ɓernde men hakkude men e tagore Allah subhanahu wa ta'ala nde ay sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi ko hombo woni perduɗo ñande janggo ko aroyɗo tawi hino juuli hino itti zakka hino hettuno layya ara hiɗa toñuno kawtal ma hiɗa piinomo walla hiɗa yenninomo walla hiɗa jattuno jawdi makko walla hiɗa ño'unomo e ko tata si gari ɗo piiji ayi oyni lontike noon ɓawɓe ɗo ɓe no yeeba julde fa sawfa yawqalna hayya no tañƴinaka ɓe hawroriya e ndu holoyru wiyete ndu hayya hiɗen andi ndu koloyru neɗɗo yeebayɗo julde neɗɗo yeebayɗo julde koye ndun koloyru ɗon ɓe unoyte ñande janggo ay fa sawfa yalqawna hayya hino tañƴina si Allah subhanahu wa ta'ala hino tañƴina anden ko pellet no tañƴinaka ɓe hawroya e ndu koloyru wiyete ndu hayya ɓe wi wo ndun koloyru ɗon si bilibiliru accitama ɗon hiɗen andi colli ɗin fof ko bilibiliru ɓuuri wawde wirude ɓenni bilibiliru wiray ɗon duuɓi guluji temeɗe jeɗɗi arandu hewto yaali ka danka neɗɗo yeebowo julde ko ɗon unoyte ñande janggo wona auzu billahi yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ayi ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala inni fa sawfa o inni illa man taba sina kala on tuubuɗo hanki hariɗa yeebude julde a ala juulete ɓay noon andi e yo e jaka yeebugol julde si neɗɗo si a wonimo juulata a woni neɗɗo yeebowo julde ñande janggo koloyru ndu ukkoyteɗa e mum kadi ko koloyru yiite goy ko niwre kadi woni ton koloyru yiite ndum wiyete hayya bilibiliru wiira duuɓi guluji temeɗe jiɗɗarando hewto yaali ka danka sikkoɗa sa unama ɗon a ƴaway abadan ko ɓen woni khalidina fiha ay unama ɗon yaltata abadan ayi ɓen ɓe no yeeba julde o wi illa man taba sina on tuubuɗo wa amana o gonɗini wa amila salihan o golli golleji moƴƴi fa ulayka ɓeɗo yadkhuluna al jannata hino tañƴinaka ɓe natoye aljanna wala yuzlamuna ɓe tooñetake say an hay e hunde o wi honnum jannatin aljanna ay allati on
wa adarrahmanu mo Allah on fodi ibaduhu jaa e makko ɓen ay bil haybi ko wirni o inni en alijanna hino woodi o fodi en ɗum ko wirni joni noon ɓay a gonɗinino ɗum a gonɗini pelete ɓay alijanna hino woodi a woni ka aduna ɗo a yangani ke fija heɓo alijanna a juuli a reftiti julde ma nden Allah subhanahu wa taala wi a naatoyay alijanna wala yujula mun a toñetake saya en e hunde ay on mo o foduno jaa e makko ɓen tigiri ka wirni ɗon innahu no kanko kana o laatake wa'adahu fodore makko nde ma a tiya ko arayde nde hunne so netti Allah subhanahu wa taala kanko ko fodi kon o hunnay o wi tilikal jannatu llati kon woni on aljanna nuurisuha momen ronini ay min ibadina immorde jaa e mame ɓen man kana kala on laatiɗo taqiyan hino wula Allah mana aljanna o nuurisuha momen roninta mana ko noon so wi roningol si baba yahi na ɓiɗɗo ronata hiɗen andi baba meɗen annabi adama ka aljanna ɗon woni ka yaltinano joni noon hannde kadi kala natoyade yon aljanna ɗon haray o ronina aljanna on kala gollanɗo noon aljanna on o hotoyay ɗon sabu Allah subhanahu wa taala si a golli tumi toñatama a hotitay ka aljanna ɗon ayi o wi noon aljanna ko honno noon man kana taqiyan ko kala on laatinoɗo hino hulayno Allah ka aduna ɗo ko on woni ko marana on aljanna ko ɗum waɗi si wiwɗen ɗi layyaji ko wonɗen e wadde ɗo naafi a heeɓi baalili ko layyoɗa ma a heeɓi coñci labaɗi bon ko kulol Allah ngol o tawon ɗo kadi a heɓali baali ko layyoɗa hewta ɗo iidi ronka iidoyde ɗon kadi ko erreur molanaɗo ko ella molanaɗo non ɓe wii hay sonnaɓe modi ko ha ɗon moodi hay sonnaɓe ɓe ala julde ɓe wonɓe yiide régle maɓɓe koɓe yaw ɓe juulata kamɓe koɓe yaw ɓe wona sera ɓe potito ɓe heeɗo imam on ha imam on gayna kutubude ɓe jaɓa amina sabu du'a du'etere ɗon on nden ñande o ruttetake ɓe du'ano kadi hoore maɓɓe ɓe mara droit juulugol kono ɓay ɓe laaɓa kono ɓe wawi du'anade hoore maɓɓe ɓe heɓa baraji ɗin nden ñande par ce que du'a ruttetake nden ñande an a mara ko du'oɗa nden ñande an a sokola nden ñande ko du'aɗoɗa nden ñande voilà kono noon a yiyay ɗo hannde préparation ji men ɗi mbay enen si Allah jaɓi iidi men on wona ñalde ko kikiɗe woni iidi men on préparation ji men ɗin haɗa en ka moƴƴere nden heɓotoɗo e ahi hiɗa anda si tawi woni julde taba si aro hitande aɗa wer nden si tawete ahi hittin ayi o wi yo aljanna ɗon ko kala laatinoɗo hino hula Allah ko on heɓata on aljanna ɗon ayi ay wa ma tanzilu illa bi amri rabbika ay wa ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalika wa ma kana rabbika nasiya jomi ma kanko o laataaki ko yejjitowo ay Allah subhanahu wa ta'ala kanko o laataaki ko yejjitowo kala golluɗo gollal moƴƴungal Allah subhanahu wa ta'ala e lontinanemo ngal gollal ɗon Allah subhanahu wa ta'ala kanko o laataaki ko manando ko toñowo o inni o inni ɗo toujours o inni wala kadi atayna ibrahima rusudahu Allah subhanahu wa ta'ala wi men okki annabi ibrahima peewal makko ngal men fewni annabi ibrahima ɓay men fewni annabi ibrahima ɓoynowo mo ala ayi wala kadi atayna ibrahima rusudahu men okki annabi ibrahima peewal makko ngal min qabul ko adi wa kunna men laatike bihi e makko alimina ayi ko men ayno emo ko men kifuɓe mo ayi annabi ibrahima ka wonno paykun ɗon ko ɗon o fuɗɗi gerdude e baba makko e yimɓe sanamo ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓaytu min okkimo peewal ko mi woni responsabilité makko ayi o ini isi qala li abihi tuma nde annabi ibrahima wiyatno ɓe makko ma qawmi he yimɓe makko ɓen ma haza tamasilu ko honno woni ɗi salamuji ɗi rewoton Allah ti ɗin antum laha akifuna ɗi won ɗon ɗi ufini ɗon e muɗum hin ɗo rewa ko honno woni o sanama ko rewoton qaalu ɓe wi wajadina aba'ana laha abidina menen men tawno babiraɓe amen ɓen hino rewa ɗi enen kadi no woodi innoɓe hannde kada menen men taw moɓe amen no waɗa ɗum ɗo goy la
diina si hewti golla diina ko nelaaɗo ƴettetaake hay e goto ƴettetaake e baabirawo ƴettetaake hay e gooto golle diina ko nelaaɗo sallallahu sallam woni ko ñantinte laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laatani kewo nge nelaaɗo allah ñantinirgal moƴƴal diina na e baabirawo ƴettete diina exemple koye nelaaɗo ƴettete ma ɗo minen taw baabirawo amen hino golla minen kadi men gollay nokgo ko ɗum woyto walaw kana aba la yaqiluna ay wala yahataduna hay hita woni baabira e mum ɓe mara haqqil ko ɓe gollata kon na golle marɗo haqqil ɓe feewa on jokkay ɓe tun donc hino rallantade ko question posa ɗon mo kala darana e hoore muɗum ko ɗum o jaabinowo to o wi ɓay tun o wi ɓay min taw baabira amen hino rewa sanam minen kadi ne rewa sanam o wi a walaw kana aba'ahum la yaqiluna hay woni baabira e mum ko golle mo mara haqqil woni e gollude wala yahataduna hay si taw woni baabira e mum ɓen feewa on jokkay ɓe tun hayra eyi o wi qala o wi laqad kuntum on laatiki antum onon wa babir antum onon wa abakum e baabira e mum ɓen fi dalalin mubinin e majjere feeñude onon e baabira e mum ɓen qaalu ɓe wi a ji'itana bil haqqi awa addani men goonga am anta tawani alataki min allaibina ay qala wi qala annabi ibrahima wi bar rabbukum jommoɗon rabbu samawati ko jawɗo asamawoji ɗi ay na ɗi sanamuji ɗi darnɗon ɗo rewɗon ma ɓe koho e mon ɗo ɓe ƴettuɗon wadde ɗon pilasi allah wona ɓe woni ko reete rabbukum rabbu samawati jeyɗo o mo hanaɗo rewede on ko jeyɗo asamawoji ɗin walla arde e leydi ndin ay allazi on fatarahunna sincuɗo ɗi sinjuɗo leydi e asamaw ko oɗo woni ko hana rewede ay wa anano min noon ala zalikum e dow ɗum ɗo moɗon mina sahidina komi jeeyaɗo e seediɓe wa tallahi o wi mi wondiri allah min ibrahima la akidanna asinamakum mi fewjanayi ɗi sanamoji moɗon tawi noon golle ari ayi o wi baada ay antu wallu mudbirina ɓawde hokkutuɗon ay ɓawde hokkutuɗon nannguɗo lawol mum yawɗon mi fewjanayi ɗi sanamoji moɗon ay joni noon ɓe waɗi feeto ɓe inni ko feeto bon ɓe defi ñi'e ɓe addi ɓe joƴƴinani sanamuji ɗin ay ɗi ñamata kosi ɓe yehi feeto ko ɓe yehi ɓe feeto maɓɓe on ɓe ari ɓe ƴetta ñameteje ko ɓe waɗani sanamuji ɗin ɓe wuja e majji ɓe poto patanno ɓeyna ɗi ñaami ɓaɓe fokkiti yawgol feeto on ɓeyni ibrahima armay ka feeto annabi ibrahima o porti maladi o wi inni saqimu ay o daari ka duule kamɓe no wodduno e jamde maɓɓe fewde on say si a daarino duulira wi a daarino ka duule a wi hoodere anden hannde ko ɗum ɗo wi ilan ɓe hooloto ay no wodduno noon ko koode ɗen ɓe rewayno kanko annabi ibrahima o daari ka duule wi hoodere anden innilan hannde mi nawnay ay hannde mi yahata golle ɓe hooli ɗum tawi ko onni mi yahata feeto on tawi kanko annabi ibrahima ko ɗum o faandi ko si ɓe yahi juulugol événement maɓɓe on o soppita sanamoji maɓɓe ɗin fof majji ko ɗum wonno décision makko ɓe accimo ɗon ɓe yahi juuloygol fa ja'alahum jujuza illa kabiran lahum annabi ibrahima ɓay ɓe yahi juuloygol annabi ibrahima ƴetti teynirde o ari o inni ene o landi sanawji ɗin o inni oni ala tan tiguna ene onon on wowlata o landiɗi ɗum ay o wi on ñamata tawi ɗi ɓannanaɗo hiɓe ɓannaniɗo on ñamateje wo ko ɗi ñaama kono fawndere maɓɓe ko honnum ko si ɓe waɗo e feeto on ɓe ari ɓe ƴetta ñameteji ɗin ɓe wujja ɗi wona ɗi ñaami o inni eyo onon on ñamata on wowlata o ƴetti teynirde nden o soppiɗi fof majji ha heddi mawnu ɗum o ƴetti teynirde nden o fali ɗon mawnu ɗum o nanguilar makko jayi ayi ay illa kabiran lahum sina mawdu maɓɓe ndu la allahum no gasa kamɓe ilay maɓɓe yarji wona ɓe rutoto ɓe ari noon ɓe yi ɗum ɓe ari ɓe yi sanamoji maɓɓe ɗin fof taƴama ɓe fof maɓɓe ɓe paniki qaali ɓe wi man faala haza bi alihatina ko mbo waɗi ɗum ɗo ɗi sanamoji meɗen ɗi allaji meɗen ayi eyi innahu no oɗo le mina zalimina wallahi oɗo o tooñi en o waɗɗoriɗo ɗi sanamoji meɗen oɗo o tooñi en qaalu ɓe wi fa'atu bihi ala ayunan nasi la allahum yashhaduna ɓe wi o waɗiro ɗum ɗo o soppuɗo ɗi allaji meɗen ɗaɓɓitiyemo kala wo ko wonoy e aduna o addemo ɗo direct
ko waɗete makon jama on fof seedora ɗum ɗon gite mum ɗen ayi on say honno qaaluɓe wi qaaluɓe wi qaaluɓe wi faatu bihi addemo ala ayunina nnasi la allah yashhaduna fi ɓen seedamo qaaluɓe wi a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahima ɓe addoyi annabi ibrahima ɓe ene ibrahima ko an waɗirin ɗo ɗi allaji amen ko an soppiti ɗi allaji amen ɗo qala annabi ibrahima wi bal o wi owe fa'alahu kabiruhum lan waɗi ɗum ɗo mawndu ndu mawndu majji on yali ko kayru falitenirde nden landendu ayi fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhu in kuntum yantiquna o wi lande sana muru mawndu ɗum o kayru waɗi ɗo landendu si tawi woni hindu wowla faraji'u ila anfusihim ayi on say ɓe dartidiri wonkiji maɓɓe ɓe dartidiri kamɓe ɓe dartidiri ɓe wi ayi ila anfusihim qaaliɓe wi summa nakisu ala ru'usihim on say ɓe ɗuggini e hoore koye maɓɓe ɓay annabi ibrahima wi joni lande ndu mawndu ko ñali ko kayru falitenirde nde lande ndu ko kanko ko kayru soppi sanamu ko kayru soppita sooki ɗi lande ndu si ndu tawi woni hiɗi wowla ayi on say ɓe uggini ayi on say ɓe wi qaaliɓe wi laqad alimta ma haola yantagona ɓe wi ibrahima an kadi ɗandi ɗiɗi wowlata qala wi afatta abuduna ene onon on rewayno min dunillahi ko woori allah ma la yan fanko ɗum nafata on say an hay hunde wala yadduru ko lorata on uffil lakum ay annabi ibrahima o wi merde wonande on onon on reway konko wowlata nafata on lorata on hay fusi oɗon tigiri on andi ɗum ɗo wowlata ɓe ar ɓe wi annabi ɓe wi ibrahima ko an waɗi ɗum ɗo ɗi allaji amen ko an soppi ɗi allaji amen annabi ibrahima o wi'i lande mawndu ɗum ko kayru soppiɗi par ce que hindu falitenirde nden lande ndu si tawi woni hindu wowla ɓe dartidiri ha ɓe wi ibrahima ɓe wi ɗa andi ɗiɗi wowlata ɗum ɗi wowlata annabi ibrahima wi onon noon on reway konko wowlata nafata on lorata on o wi merde wonande on ayi ko ɗum woni uffil lakum walima ta'buduna e konko rewto min dunillahi ko wona allah afala taqiluna onon on mara hakkil onon on haqqilta ayi qaaluɓe wi harriquhu sunnemo ayi ko ɗo noon bam makko asara o yamiri heferaɓe fof no wonirno kanko woni lanɗo heferaɓe fof o yamiri ɓe yoɓe mahu ko wiyete tata kon ko wiyete tata ko wona suudu mahe wona ko wattata wona darde suudu addoye leɗɗe yorde waɗe toon ha heewa tef waɗe essence jappine neɗɗo on ƴette bugue nder ton ko non ɓe waɗirno annabi ibrahima ayi ɓe moƴƴini tata on ha ɓe gani ɓe addi leɗɗe ɓe ukki toon ha ɓe gani ɓe waɗi essence ɓe ƴetti annabi ibrahima ɓe feri nder ton ayi allah subahana wa taala wi ya naaru kunu bardan wa salaman ala ibrahima allah subahana wa taala wi he yiite wota sunno ibrahima dey laato ɓuuɓe nde kisali annabi ibrahima yimɓe ɓe mbi wo si allah subahana wa taala winata ɗum kunu bardan ala ibrahima laato ɓuuɓe ndi annabi ibrahima hara wiyano salaman ko ɓuuɓe ndi ɗin warayno annabi ibrahima tellement ke ko ɓuuɓi kon ayi yiite tata ko wiyete tata yiite kon suudu huɓɓine neɗɗo fere nder ton ɓuuɓa ɓura gilasi ayi ɓe wi si allah subahana wa taala wiyano salaman yo kisal wonu e ma koko ɓuuɓuno kon ko ɗum woneno saabu annabi ibrahima ayi bon on say ayi allah subahana wa taala inni ɓe ƴetti annabi ɓe feri nder ton allah subahana wa taala wi ɓul wiu ya naaru kono kan yiyete kune laato bardan ɓuuɓe ndi wa salama e kisal ala ibrahima e annabi ibrahima ayi wa aradu bihi kayda ɓe fewjani annabi ibrahima pewje fa ja'alnahumul akhsarina min waɗi pewjeje maɓɓe ɗen fof perde ayi ko ɗum waɗi neɗɗo kala gollal ngal golɗuɗa sa gonɗina allah subhanahu wa ta'ala golle ma ɗen ko perdi wonata ayi ko ɗum waɗi neɗɗo si a wonay a gollay ngal nafi a laɓɓinay allah a laɓɓinay hakkude ma e allah subhanahu wa ta'ala a laɓɓinay e dewal ngal laaɓa hakkude ma e allah subhanahu wa ta'ala laaɓa hakkude ma e tagore nden sabuna ko boniɗa hakkude ma e allah subhanahu wa ta'ala kono welire gilgol kono ko boniɗa hakkude ma e tagore nde allah nden ɗum welare gilgol welare gilgol ko ɗum waɗi neɗɗo ko reniɗa hakkude ma e wondi e maɓɓe wo fanɗu hakke wondigal no hulɓini hakke kawtal no hulɓini
ndaare ko ɗum ɓeyni neɗɗo hay tawoni hiɗa mari moyen ɓeyni ñaamugol ma hirtoɗa waaloɗa ñaama an heɓa hirtoɗa ñaama waaloɗa hara kawtal ma heɓali ko hirtora ɓe inni ino wonde hakke ayi bon ino hulɓini ha si a itta e sadaka ɓe no darta so tawni kawtal ma ngal no hatto jinna e muɗum si naɓa ayi ko ɗum ɓeyni ay wa najjaynahu men dandimo wa luutan men dandi annabi luutu ilal ardi fade e ndi leydi alati ndin barakinande men barkini fiha e muɗum lil alamina wonande windonden wa wahabna lahu men okki mo ishaqa annabi isaqa wa yaquba men okki bi annabi yaquba ay naafila tan mana ɗum ɗo fof min waɗani mo ɓeydari wa kullan ɓeɗo fof ja'alnahum min waɗiɓe salihina moƴƴiɓe ay wa ja'alnahum min waɗiɓe ummatan mofte yahaduna fewnoɓe bi amrina yamirore amen wa awhayna min wahani ilayhim e maɓɓe fi ilal khayrati gollugol moƴƴeji gollugol moƴƴereji ayi wa iqamu salata e ñinnugol julde ayi wa ita'u zakata ittugol zakata wa kanu ɓe laatinoke lana ko menen abidina woni ko ɓe rewayno ayi bon ɓeɗo fof ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓe rewayno ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓe laɓɓinayno hoore maɓɓe ayi ɗum haray tigi tigi ko honɗum faalaɗen yewtude ko ɗum ɗo wonno ko adduna ɗen hande ɗo ko yowiti e qissa annabi ibrahima haray enen gila ɓen haani hande nde janggen anden histoire ɓeɗo annabaɓe e anden histoire seydina oumar aliya ishaqa yaquba boubacar sabu on hande ko ɓeɗo tum woni e hoore ndi leydi hande ko boubacar ɓe jeli woni e hoore ndi leydi ko ibrahima ɓe jeli woni e hoore ndi leydi ko ishaqa ɓe jeli woni e hoore ndi leydi ko fatimata ɓe jeli woni e hoore ndi leydi ko mariama ɓe jeli woni e hoore ndi leydi ɓeɗo fof hiɗen duwa janngude anda histoire maɓɓe anden ko honto hanuɗen tegude hoore meɗen enen juloɓen nam wiwɗen julde tabaksi si a heeɓi dammol timmukol mana si tawi woni hiɗa mari feere dammol ngol 500 000 wota a soodoye dammol ngol 100 000 te par ce que Allah no okkuma mere soodoygol dammol ngol 500 000 Allah subhanahu wa ta'ala ko zibhun azimin ko ngaari mawnudi ko ɗum woni layya siɗa mari noon mere ngo tawi woni ko feere ngol 50 000 marɗa soode ngo ɗum la yukallifulla nafsan illa wusuha hara hingol timmi tisi koyɗe maggol hino timmi ngol ala e laƴude galaɗi hino timmi noppi hino timmi gite hino timmi faami bon ngol woni layya bon si a heeɓi coñci kesi ko ɗum noon ɓuri moƴƴude sa heɓali wuppa koye marɗa koye paasa yaha juuloya la yukallifullah nafsan illa wusuha ta on tigi wonu ɗo faaleji aduna gordogardareji aduna ronkana on tigi juuloygol iidi ndi ɗum ɗon hino tawa kadi e baraji ɗi yahen juuloyen kadi iidi ndi ta yimɓe ɓen juulu kadi iidi ha gayna assalamu aleykum imamu tun on tigi immoɗon yaha on tigi jooɗo habbo kutuba on ha timma ko kutuba on woni important on juulugol tun assalamu aleykum imamu tun yiɓe ɓen immo hoota ɗum kadi ko erreur molanaɗo no yon tigi jooɗo habbo ha imamu gayna kutuba on faami imamu on du'o on tigi jaɓa amini du'a ruttetake nden ñande on tigi jaɓo amini immo hoota bon on tigi si hewtiti ka suudu muɗum du'a habbade 20 minutes si hirsa dammol mum ngol si on tigi heeɓi ko hirsa 20 minutes fi on nu ko ɓuri moƴƴude hara imamu on hirsi taw si heddiɓe ɓen hirsa ko bona bonoyi imamu on si juuli salminama kutubi gayni no gasa ko bona boni o ɗo so hewte ga makko no gasa ko bona boni o ɗo e 20 minutes hara o hirsi habboɗo ha timma 20 minutes après hirsa dammol mangol hara on tigi attaki imamu hirsugol faami sonna ɓen haysi ko wonɗo yiwde ella yo on tigi yaw ruƴƴoya heɓa moƴƴere ko heɓoto nden ñande kon kanko juulata kono si imamu on kutubi o daro ɗon o ɗumanno o jaɓa amini o heɓa baraji ɗi ami hino jeeya e sunna laawol ngol on tigi yaaringol hara on tigi artirali ngol ɗon kadi on gelike bon si on tigi yahi kadi ruƴƴugol ala a hewta tun jooɗoɗa si a ruƴƴi hara a waɗi ella ruƴƴetake fes faami on tigi ruƴƴa hino jeeya e sunna on kadi si tawi woni on tigi heeɓi feere dammol ngol heeɓi ka layyo ne ñande julde iidi on si weeti bimbi ko ya hooru na ya ñaamu hay fus ko ya hooru ha iwa ka iidi ha juuloye si artama a hirsi dammol mangol e ɓe juɗanama ɗon hara ko ɗum ɗon on tigi taƴƴiri ɗum no kadi no jeeya sunna wonande heɓuɗo dammol ko hirsa faami
Allah arsikine duma dammol ko hirsa haray si weti bimbi ko ya horu ha iwaka idi ko ha iwaka idi no nañallal ngal defowde ko ya fibo anni e hoora bimbi ilande maka immina don fiba don hoora don ha si utama ka idi dammol ngol hirsama go jude don tajira dum don no jeya e sunna dum don on fami bon eno jeya e sunna nun kadi wona horugol nun kadi hande horugol kadum hande woni yawmu arafa den ande dum don hino jewa be inni no jeya e ko yafanto on tigi e bakkato jugonde tigi hitande e ayyamu tasrif joni si tawoni e koye dimanche wonɗen ko juuluɗen wona dimanche lendi mardi ɗeɗo balɗe tati si en juuli hara gitale kabbiraɗi ɗi kala wagutu hara no duwa wiide kabbirgol allahu akbar la ilaha illallah walillahi alhamdu e nder ɗeɗo balɗe tati fof haɗe timma sakki wagutu ɗum ɗo on tigi waɗay on faami si en juuli e ala e dimanche si en juuli ilandema e fana on ɗon si a juuli ɗon ilandema e dimanche on ɗon lendi mardi ha ndande mercredi bimbi kala wagotu mo juuluɗen a waɗay ayyamu tasrif allahu akbar walillahi alhamdu hara ɗum ɗon kadi onte kadi yeggitali ayyamu tasrif ko ɗum ɗo woni haray ko ɗaɓɓa baraji ko yewiti e oɗo julde donki on jelike bon haray en yiiɗo oɗo annabaji meɗen annabi islam en oɗo mo wonde en ñentinde en andi ko kullol Allah ngo waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala innimo waɗimo mofte kanko tum waɗimo mofte ndaare hande makkatil mukarrama ndaare hande madinatil munawwara ɗum ɗo fof ko annabi ibrahima woni sabu muɗum sabu gongingol makko Allah subhanahu wa ta'ala hooragol makko Allah subhanahu wa ta'ala holli ɗo neɗɗon si a hoolaki Allah subhanahu wa ta'ala a gonɗinali Allah subhanahu wa ta'ala golle maɗe nafatama a laɓɓinanayi Allah subhanahu wa ta'ala na a heɓi tun conci ko wattoɗa a heɓi tun baalil ko hirsa an feere ma hino yaaji ko ɗum ɗon tun la ko laɓɓingol hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala reeno haqqe kawtal muɗum reeno hakkunde mum e tagore nden fop ayi woni Allah subhanahu wa ta'ala wirno neɗɗo ko woni neɗɗo hesuɗo ko hesuɗo haqqe kawtal muɗum ayi haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala en fof meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en tabaksi jaɓaɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala tawnu en julde donkinje heewɗe yo Allah dawna en julde donkinje heewɗe yo Allah subhanahu wa ta'ala yafana en bakkatuji men ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en Allah okka en fiira e feere yo Allah dande en ala ta'ala danda en kata e kasara mati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina inna Allah malaikatu yusalluna ala nabiyyi aljana man sallu alayhi wa sallimu taslima ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته